Lima yai se savali taua o se savali matautia. Ia awa fo I alo mawhanau e maise o tātou uma o lupe o loo fofoi vau ese po nei atunu e mamau ese mailo tātou watunu. Awane I nau. Ia maua lea ma lea a ia sili o na taua ma deu I le loto. Ia o le telefo I o le sona taua o loo momoli mai fo I le rifatunga. Ia awa fo I le toe wha manatu ma le toe tapue ma wha wau peo na mati launga ngana. Pe yore mua vitalinga se tasio fo mai o le whaatou wha manino. Wai loa masi la fia le totele. Urua I profesa fo I ngana Samoa ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. Ale ise ngana ua le ise anganu. Ale ise anganu. Ona pole o le nu. Ia e whaavitai o lo o toe wha manatu, o lo o toe whafangu, o lo o toe poupou. Ma wha manatu atili mai e nisi o whatunga. Le whaatau hina o le tātunga. Ngana walanga ua telea ina yeile manatu fo ile leo tātou e le mawaisa unga ruenga nganga Samoa. Wa I manatu whape na ia tunu I whafo. E wha ia turo, e wha mai ia langa e le wha Samoangi interview e le ama lea. E le ise matanga pe e le ilua nanu. Ola utala lea. O le pito sili na lei. O oi o le Samoa ai te aunga piu I loa whaise tala wha Samoa pe te mana malama. I lau o e lavanga nuu. Tu maanga I whanua. Ua Asama vari atu vai le wati le luas furmiru te le tu la fa le to o na le o to fo I mai. O to no fo I le tato no fo e masania I fia to tua ma au na. Lo to ia malo o to malu. Asiata. Ya, pe fo I ona to tua I yaso ko fu e tau yaso fo le te tasi. Lima so le vayaso. Ya wale por kalambe o le tauta yae. Male manuia, tauta yae male fia. Tauta ia e whaiva me le lofa ma le anga le leiwa malu tia ma tapu a ao e le alofa whasoa o le alofa tau muli o le alofa e le whatua o ia o lo tātou walii o lo tātou whaolo Yesu Keriso a wa o ia na mafu hai e le ona o so tātou poto e le ona o so tātou malama o se silafia o se si e le o le malosi e le o le fita a o le anganga lava o le tua Mafuaga fo ilea e afuai. Ona mafai ona tātou toe whetapa I lungo peau mangaru o le ea. Wa e sila mai. Ia uwa I atu I komeni mau saunoanga, mau tau saunoanga o lo whaia I lungo le porkalame. E la ngona I tino matangi le lei ona o le alofa o lo tātou matei sili le langi. Ia fo ilea o le viinga o le whanetanga o le wha manu. Ia ile atua awa o ia e au mea umalawa. Pe ana ufaya tu so o le tasi o mau. Au te fia e tau langi. Fa mai o le langi e iailo na no fuari. A o le lalo langi. E tutu wa iona a au. Rono winga e pule mai ia o ia I le langi e tau le lalo langi na ia faya. E a Yehova mea uma. Ia avele o le whaamua o le whaasangi ia manu vau. Ya wa fo ile de yaso wa wodi tia tongi pa tau le ave pe o le tala na fai le tamo alai le ulu na tau tongia ya tua awa o le alofa ma le le o le tua ya mo ia ina mo mo tatu fasao ile ne yaso le fa de tatu toi a le anga mo tatu militino tatu murmuru o foi ile por kalame e fia e tuli matai Pei o le tala e whai le ufia le tamaita I o sina sa tuli matangau. Le ufia sina. Ia I le taimi fo I amatai le tautua. Ia e tautua I fo I mo oe ala I le ngangana e tautua upu e tautua whasoa e tautua longo pui alii. Ia e maisi o le tautua e whaafia oe. A e I kaila. O lau le na whaafita auli e le o sau whaafita auli. Ia ai langona I tino le fia o le dei aso ma le matanga o fia o le tua. Ia ua mawhai o le toi fo I mai fo I le whai ngā malanga. Sau le vaana tiu tau me vaana tau.
A o le ai manuia le tatou ofisa i le alofa ma le anga le lei o le tatou mataisili le langi. Ia, whaatalofa ma le whaafeiloa i o tou sā pa ia le ngai o Samoa. Whamai atafa le malama i saua e mua malama ngia nga lenga. Tūla lata i whale moa na tau ilo ai manu o malo. Ia fusile o le whau o malo o wale apo ngatai ainga mo latu tama o tama foi mo latu ainga. Ainga o tupu, ainga o ainga o papa ma ainga na tawhi wha. Aia ainga nei le itea le malama, tau nuu le tala le lei whamai le malelenga le mali doa, tātou whaafuata le iua tama ia ma whata i lunga o maunga o au. Au wae whaafea ngai tama ia. E le ngata o lātou te talo, ma la lātou ngā luenga e whaafunu ai so tātou lau e so tātou sao ia manu vau. Le tua marona whenangalo. Me lea, ia, whaatalofa lea i whioi o le tala le lei. So o se whata whaitaulanga, o loo e mafuta, o loo e tatalo mo le nei porokalame, whaafita iatu asiata. Mo moli le whaamalo, mo le whaafitai. Ono o lau tatalo, e mafua ai o na maua foe alo ai le nei porokalame. E mafua ai o na maua le malosi, e mafua ai o na maua le pui ngā le tua, leanga o le kakalo e keke e le fili. O le tatalo foi, e ngausia ai yam o le polonga, e mawhaia mea uma ono le tatalo. Wha au popo la iei mare anga pongi, o ko. Ia, malo le folau, malo le wha atoa i o tau whaiva whio i o le tala le lei, ai maisio nei o tau wha le tua, a malo atu. To ina malo lo manu malo pensiona, ia o le alawa le tauina e tauai so se e kalesia pe a whapeo i latou ua whasifor latou ngā ruenga tūlanga tautua whaafaife au malo whai o le whaiva. I lo o tau taimi foi e le whai ngofie, tele nia nganga na manu malo ina au ale tua malona whenangalo wha malo whai o le whaiva. Ia o tau tongi a o se ualanga tila whapunou le tualima wha malo whai o le whaiva. Whawhia ngainga o lo ngā lulua i le taimi le nei, malo le wha malo losi e le whaingofie nei aso e ngā tai. O aso nei le tautala i le tusi pa ia whamai ua tupu tele le malamalama. E whaali a le manatu o le tangata e wha malo whaavitai le tau apo malo tau apa i le umaya. Ia awa le tala ina o le whinangalo le tua. Maua fo i le ongo sai. O lau fo i le tua lalo, i whaafea ngainga taulangi, o e fia le nei porokalame, maua roko ongo sai. O le taimile nei le sau o le ti apolo, ma le sau o le ali o le lalulangi. E le o koe attack mai kua, wa attack mai luma. O le whaukuanga lea. Aua ne iwa ai mai lea tunu ua toe whelau toa i au whai ngā ruenga tofia lea tua. E aka hai le fili. Mana tua o la tau manu lau ti. O la tau ngā ruenga whaalea nganga. O le tutu whaatasi e manu malo ina ni nganga. Ai e yeile kaimi. E koe whao ngā hai fo ia e ki a polo la vai kasi. Langa ele ai ele o lako umai o mai le ali e. Wa umana au mai ele tuspa ia le wha ilo o saunuanga ia le li whaola. Wa umanga mai le fua whakaukau. E tātou te ilo ai. Langa ye foi me tau anetike riso. Antichrist. E kele. A o kama foi ngā sala ko kukuria mai. Langa o lai wha mai kusipa ia. Se ono suafa foi sa mako foi ai va venga. Sa mako kukuria. Sa mako fa kuku pipili. Sa ele ko inga sa vai. Sa mako fa kuku ka waso e fa sa vari. Mas sa mako fa kuku ka waso e fa sa vari ngungu. Na tala noa mai ai tangata le tuspa. Ia fa mai sa mako fai a uma mea i ero suafa. Ai fa mai le tala le madai. Inao e se ia mo uluma o tele ilo o tau. Longo winga. E iai fo i ka ngaka e o mai e whaile ngā ruenga i le suafa lava lea e kasi o Yesu. A e le o le whinga ngalo lea o lea tua. So, a whangawhanga la lo loko o e tangata wa e iloa o lo wala awina, malo wha awina, malo wha ama maluinga o mea ngā mai ngā whaie lea kua. E le aia se me ke kau ngā he e fua, i le sou mai o le vasa. Langa o lo ke whaiaku. E le koe atea kinga o kou e ka ngaka
o foi le au paia ma le ekalesia ma tangata fa penalo lotu o le ato attack lava auto e isi foi fai fi au ai e sere matanga o le meo le alu o eve tu o to fi ai nga i ma to fi sumu ta i fai fi au e se a kupu i meo ekalesia foi e fatu se a tupu ia ila to la ngona lo la to vala wina a o le fele lei mai la kama fu i le pi fele lei pi o re o kama i se a ke di se e fele lei i runga social media kama fa ala ve vai nga le ke le kemi io tama fu nai ele ni ka le sia o tausia ai a fai fu ina sina mafutanga te talo pe to o to nai tangata kamalanga o le makua masasau o le o ia a o la wa ye tu alalo it's not for them mo o do wia o na tofi o na fa wina ia o lo tausia to lafu ma moe o ngosa fa mai upu fale o le tua o le ale fale o le tua e ma sangin ka ko fa ia le upu le a o le alo nga fa winga awa e kupu se me fa mai e kau ke fa to te fa fonga ma to fa longo o upu angi fa nga ia siaka fale o le kuolo finga si tati ia ni si ai fa mai fale o le tu o la fisiri o le ale mele ka o fale o le tu la karango mai aile apostolo paulo fai mai o le fale o le mau poponga e iaile alofa e iaile ongosai e iaile fa pale e iaile a mio akua e iaile loko mama mea uma fa mai a fai o angisi mea le lei maka ngofie maka uleleia tatou sa ili nei mea uma o le fale nga o le akua lo ngo winga la tatou uma ye fie fa nga tala lea e a nga lo tatou i loa mo to si la fie le lei o a to tonga e fa to tonga ina ai le fale o le atua we ya asipe o kaula nga fale nga yo le wa makar pokala ya anyway o le fa malo si mo tatou le amatanga o tatou pokala me mas o le fa to aso lu fa to amater va yaso le nga e fia ke le fili e lu i mai ka ku le amakanga o se va yaso la le tu ala lu o finga lu nga tofi le tu mau le to vai o ko ke malu e lu e fua pau wa le nga lu nga ko ke faia feed my sheep ora kala nga yesu nga faia yoangi a e lofa mongi ya ke au fa fanga ya mamoe pau wa nga lau me fai ele fu se me ala la ye fu le si mamoe io ele ya se me ala la ye fu le si mamoe le si a wa vatu wa o e mamoe fa fanga tulo or ko ala lo ye vatu atalia le ale ai ko fa fo i mar ka ya ela kuya a wa o me fo ile le tele ai ele lotu ele ya le tangata le ya oe ala ya la nga ye fa fi au ai pe ya li so lo fa ko nga ma fa ya u fa ngari o la ka le ai a fa ye te fia to manuia to ye manuia a o le lima te ina male tapu ina o le nganga o le tangata la va ya o longa ka ma fa le nganga salo ka ya I'm sorry pa se sa ka le pa o le na tel tununga le nganga or ka ma fa le nganga la va o ma moelea e mala malama inside out in situation o langa ma moi na tonwa e nga le paua le or kanga kai mala ya i le o langa ako langa or kele nga le o langa le woi e manga oro fo ile si fai fe au ia e manga oro fo ile si fai fe au e koso aku kanga kale langa e kale sia ia ke ia le o kambi mai o le fa nga ingo o e ai por kala me le tua kamiro ai fai o enga e fai ua e leo ngai i iroa le ua vatura utu alalo ioe a fai fo i e ke whaafonga aku yes pira yesu fai a pira na
a fai ke fa fonga ku e ye se me o fa le ko ya o le va o mara foi fe au ma ya ya o fa so le va ngale a makai wa o ka ko a makasi me aka po si me fa le nga a fai fo e ye se me o fa fatu ulu pe o fa le mauton wa ilo fina ngalo ma le sa o loko i lo foi fe au po lau pakele po lau epikopo po lau pastor po lau reverend po le halava kiro o tangata sao mama loto alu e kalangoa i le fifia wa ma fu anga fu ngai fu inga ke iwa puli ese mai mai fu ese ma fai mai ma fia ya la ia le o ngola wa la pe praise mai o le sikanga alu e kalangoa fa ma vai alu e kalangoa fa ku ese ena no ta ua tu meni o fa ma vai langa ia lis ka ngo fo ke roa fo ile o se ke me ala ke roa ke la ngonga a fa iwa le ke la ngonga uma ala tu ala a ye se ka nga kapiko sili nga mala malama ilo langa fa ale nga o la fa fi so ke u le vale le a o fo ia wa si la fia wa le au nga langa la unga mo lo nga wa le o nga kasi matulanga o lo fo mala malama matulanga ile kuspa ia ma fio nga le tua at least a wata to te so la peteva mara ka usa o ia ya fa mai de kala Mexico o finito ya ala ule tu alalo to alitai au na tofia le tu ya ele feinga ta le yaso wa lutia tatou le meo le feleilonga se ya fe voila ukala cha fa ya to fa mana tu mai yo ka ko pokala me fa penga ire kai mi sa olo ka ma fo fa ai se le ngola ka ki ka wa ko o pira pe terulen fa yelta la yesu fit my ship ai lo fa man ko fa ko duang fa ye ya ai uma enga fa fiki fo ka mo pe ke rula ko ya ai pe yo to wale pe teru ya ko po me Peter James and John ole wori ko dua ya pe la walunga e so o yesu atala no yesu atala no al tele la wori ya o pe ke wala ko jo pe ke ru pe se so angi mo fu e yele ole tua fo i male fainga anga e yele process e yele ora mana tua olona fale ole mau poponga alfa perkangi ale fa mai his house is a house of order longo winga ukangwe ave ia se fa sa moanga pe to e koe ma ele o se fa sa moanga ngai ka ku a manga ko inga sala ku a le fa mai fale mau poponga ai akakango e fa sa mo inga ia ko fa makala akili ma fa mangingo akili le fa sa mo ngol upole house of order o se fale o se fa atula nganga mausali po se fa atula nganga lelei po se fa atula nganga sa ora me o le fale o le akua e le fika i fa alo le manga e ora lelei iyo ya fa ta wana na fo ile ni vai ngole o le dei fiafi ia ele amatanga o le tatou purkalame te fa musali yelu loto awe ke malue awe te le mautonu ia ai mo pe o tofio yo le tara le fataro fa fai o la fa malo atu I wo mapa anga le nei purkalame tauta ia po e mai le to tele ata na yo la to matu ai lungo le TV la matu au le mai ai masuki mali a taua me se versunga ya sauni fa te tele le filfili le tau le unanga yo to mota mo jo lawa lawa mata ina ma to wa ongor kwatel ne yo le lupe foi va ese ai tatu tele atu malo longa tau fo fa le nganga e ambe se fo il fa malo si au le nganu umale o lawa mata o senga la ya o ina o le ngana sa mo masenga fo ile ole ole pikinas po o fa na wi na soifua e ya tunu I fafo ni usila Australia America ma so se tunu la a lai to fia a ole fa sa mo ya lai le fa tulanga ngol fai upu manga ko mai fo aya nga fo me ya mo tato wi fa le upu interpreters
ese ale formations o le sentencing al whaapalangi, al papalangi. Ese le formations o le kako whai upu, o le palangi. E sau mai luma whaapekua whakaikainga ai a whaaliliu e tātou ina ia much more ma make sense. E sau mai kuanga i luma. Ia. E whapena le malama i rona whaasamoaina le lei e manino ai. So le au foi la le vasenga le ia o le formations foi por whaatulanganga o whai upu, ta ungo upu, whaongaina o whaamamafa, ma mea ma la whapena. Ia, o ina la le tātou vasenga le nā o le vasenga amata. E foi la lona whai aonga. O le foi sanga lua i le universite o sa i Aukilani. Ia i le whaurulunga i oranga ngana Samoa. O ia le alena te whai le tātou vasenga. E o lisi vasenga o le whaau manga ma le whaau aluma. Atu mai i nei wai tau te nuu. E kau ke nguu. I e ka le sia kau ke nguu. Tasi lea vaenga. Si whatua lau tala lea. Tasi lea vaenga. Maua tele lava i le matou a onga. Mai le whatau sanga talu na amata. O le fisili lea. La vakuia whawhasoa. O le fisili lea tele na au mai lava mana tua mai fo i tatou. Ese mai Samoa ia i Samoa, ka kou ia kungu i whafu. O whea kongu alau whai ngā ngu. O whea tonu ai te nuu iai. O le kali ia ua mangingo ai le whai ngā tātou i whafu. O lau nuu o lau e ka le sia. E ke ngu i le ka le sia ngai ke roku ai, o le ala fo i lea. E avatu ai lau lapeta inga ma lau whautua ngā ia au tau i e wheo a i e su e maliu ma su e whaaravilavi solo ia kungu ungei. Ai kou ke le o e kausi le lengi a kou e ka le sia. E le tauntou o tau te whaalave lave fua i nā mea. Lai u te le fatu, yo tau wala au lia, o walanga o ka kou e ke lea au tangata ia au le lau. Ai wha mole mole. A whai wha akau e ka le sia, ma whai wha akau kongo. A e si la fia e le ise ngu, e le isau e ka le sia o kausi. Au ke rako e finga o valengi me whai. Ioi. Lenga wa yai fatu la nganga tunu i fafo. Wa yai lako o le mafu anga fo ile lai ona fea ngai tu lo ko o ia fa ku mua ma puleongo. Nga ke ile o fa ia ko se kala le fe kau ia se ko inga po se makai o se kalesia. Na tou fa apea lea. Ua fa tapepe ma fa tama tama le fa utanga e kalesia. Il sa fa inga ku mua mpule. Le hai. Wai lo fo i so se pau ama so se va se se langa o so ai fe ko ai mama se a e fakia ma i lungo o le vasa. O le ala le wingo la utala. Le ai ele au fo ina i o tatou so na ave se inga le venga o ku mo mapule pe a tatou wo i tulanga o me faia e kalesia. Mai se fo i o pulenga makanga ruenga o le ala varta unga o meia. Lango ile kele inga vevesi ai. Toi fo i mai lala au ia whaamatalanga. O le ngu ule kau ke kausi ngu ua ia kungu i whafo. O lau e ka le sia. O Samoa, o lo ngu, o lo wafio anga malou a larafanga. Wailo ngā lapo o launga, wailo ale au tau tatala, wailo fo i au tapua i ma me whapena. A o atunu i whafo. E ka kia mai ia ele feeling ale ka le sia. E o fesili la ke lenga au mai. Au o mana tu te tango e wha lau tele atu ai. Ma watu ai le wha le awa onga. Ma le wha ato wha la inga o loo i tutono o loa o ina i le aonga lupe fui vau ese. Kasi asi vaenga lea. E fesili au mai so o lava ele misi e wha pe mai. Asiata o mako e ka le sia o le whailau kusi lava. O le fafonga ngā le ka le sia. Vako ukei. Ai fa fe la le kalesia le fa lo kusi le se makai. Ia la ule ta ua tua a na no fa lo tele wana like fa fonga mai. Ke lo le wa fa pe mai sa o la le kupu ya mako. A fa fe la se kalesia fa lo kusi le o se makai. E fa fe la na to inga va inga siata. Ai a o la maliu o fa la velave fa ipoiponga. Ia e fiu makai e finga wak. Ai kasi al finga u mai ai tu lo le tangata lea ngofu fa lo kusi ai le makai. E kasi ala nga finga u langa o o fonga le kalesia.
o a fonga e makua i lolo uma yala ku mua mapule le uru moenga lufi ku sa mau asiaka e a pule ongo sa foku la fai you name it ora pule ai ku ar ko or kanga kalea le ka ua mai o ia lea o le fofonga o le ai le se matai remember o le keyword le se makai ka kia ia isi pe o lai makai ya makai o makai faku le la le me tu fo mai e o mai ala unga nga ia langa o lai alu fa mai e le ai poanga me e malosi alon ko fa failo kusi ia ono tu langa I tonu e kalesia ia na fatu lo tala o a tali le anga nu o te le tali le anga ile o se fai au kurowa o te tali fo ila o te tali fa le anga nu o le me mua ile la unga skau le o le mele ia mangingo manama o ta tou fo ie tu tofi nei fa failo kusi ai lengi makai fa ai keke o le kualalo le vaku ke o fa ko ngoko a o le kualalo male ro fa mongia e mala mai le ua makai e mala mai fo ile makai sa ka ku sa mo ia e fa ai tete le anga ile la unga se ka le ai le fia ngai vingi makapanga awange ngalo o lo suafa makai o inga ia ile me ka o le launga sa mo langa kere o kudunga e launga farkus pa ia o me fo ia tau tele mai vatu ile tu ala lo ma tau le mau po kalame isunga I fa fia nga fio yo tala le to e sila langa ia ka le sia e faila o kusile le makai ala ia kanga ka kofi fail vai fafo se lau paseng ele o afia fuala fa kulanga a o le au te tu ala lo tu au isi system ia le ele makai ala ko io ia fo ia mar fa au ma lo uma makai ai la unga le makai o la u tau le mau le anga o le la unga le la ku o fai ele se la unga fa le nganga o re ko finga fa faila o kusi o re ko finga fa le nganga e ka kau mangingo it's up to you pe ki disagree la take ale wo fa mangingo pe al mele sa ungi fa mangingo ku lo ngama sila fio ye tu la fono le la lava tu lo la ngona le anga ngo wola mai fo I ko inga mangi kanga ka ngola ko fa ya mai mu or ko finga le fa fa ila kusi ele se ko finga fa le anga nu o le launga le ke kurunga fai o le launga fa le anga nu or ko finga fa ila kusi or ko finga fa le kalisia ia o ela le ke fa ila kusi a wa fa ye malo ar fanga ai le o se makai ka ngai sa mo fe so makai no ole kari o solution lenga a e pale ro ko inga kofia vidi ai ya ro ainga ole wo ke le fa ai ale kalisia o ingei ele o failo kusia e kaukala alanga pangalea e ngongo kia la ulu kai manka vai o ngai le o ha use makai mele alo ai ngai ko mai ala ko puli le ngai fa nkai fa kaudia ya o mesa sa o nga me mama ia ngai lo le failo ngofo e sa fa awa welo ko failo kusi ai a fai e ke fa o nga inga a fai e ke ngofo a fa o nga inga ia nga ko filei le ngai le ai se me ka o se pou o se failo kusi sa fa inga ale anga nu fa sa mo ia ele se me fa penga ia mangingo mala mai so o le faila kusi la ia mal le matai le tau titala noa e se mai le makai a makai faila kusi pai o minzi e puleale le kalesia ia le la ko fa o le fainga a o la o le tau le mau mala utu o lalo ia te oe le te faila utusi ai le o se makai a o kakala ke le ai kua meia kusa o le la e ku lunga e ke kalangoa o nga ko mai la i o fa alo longa sau wai ma mea e le kakaunga e kausamia ia vai la o ia pe anu fai atu e mala mai le nga soifua maola mai Samoa a fai e fia mala mai ila ko lo ia kungu nge kaua ai a fai ke langonga o ia fai lo mala mana tu fo ia ila wa ia te tau ai ele kavai o upu ka e pa ur kanga kale pe a o nga fa sanga ia dis kanga o matai a e tu nei la ilunga a wai ka i mai fai mai lau ko fa
e fai mai lea ai manga gua mai o kofi fa fai lau kusi le ku oki ya oe e uma fo ilo kaimi pe ka iduangi kausanga pe ka ikoru fai suinga kofi a uma ela wa ko yaru ese mai marko mal fai lau tusi ko yaru fai lau kusi se makai ai e ko fo mai e fa ka le a o fea le make sense o nga mea kausanga le nga ke asa e kadikali ko fa e mawar kuala e kausami ai fa ngai lo ainga ai nga nga ve ese ar ko file ma e ko mai pe e ko sa fa ila lo mo fola mea le wo ko activate sa o aro lo kulanga fa ka le o fe me ai sa kausami mo sa ko mai ai o le nga nu sa o le na o le fa sa mo sa o fo ilna ma o le alo fa mongi fo ilnga e a o tu ala lo la le o te vatu le anga ile te tau e pe ia fa le nganga ke ro e ku fa fe ngai o afio nga le tu a wa ke ai ma le fa le kakau i le fa mangunga e fa penga o le anga no fo i ma fa sa mo e fe rua ia le mang le me ku ku loa le mangu le laf wa uma ya wa uma o nga ku sirfia e fer wa foi le wa uma nga aisa ma me uma fa penga o ai avele ulu le ao o ai alu avele kuala o ai avele o ai avele ivi muri ulu o ai avele ala nga lima o ai avele ala nga vai o ai ave wa uma le lei ona fa kulanga inga ele ai lava ke fiu e su e se fa kulanga nga o se pua kulo po o iai se ingaki fa aleanga ngu nga kofia ma pule ko inga o se failo kusi tulo o le fa ko fa la inga le lava ia le ainga wa mafu ai nga maua meia a o mea wa o mo nga ku lo pua wa o mo nga ka oku ele se mea nga o li ia kula fale lono winga matai ya nga wo kali fa lo ke le ku a wa to tele ayo mai fesili mai me le mana tua o lo ke kali ku fa le ngu ke le o kali ku ngi fainga fa le kali sia e pule ala sika funge ile la o longa sa ile fainga nge yo ngapo ai afa pe alu e vai atu to fa lo tusi matu langa wa matana to ina ai ska mai kiki ya afa ye ro fo ye vai atu nga wa matana tulo wa vala mai fa mala mo uniform langa o kuwa yo me o ai fa le ka ala ke fesili alo ma fo kai va venga makuala le ya ele le u fa so atu asiata o le alo fa mongi nga whether you like it or not le nga ia ile me ka ur ka usami mal fa ka ele fa yangi ko ele fa yangi ko fa ele fa yangi nga me malava asi taule ele nga ole ka si ale ko finga esse mai ko finga ngai ela ufa uma ko ka ko rol malolonga nga ole ka si ai finga uma ya kia uma fai mai le nga ufa ku role longo winga wa e fia maka ukia foi e pe yor fai fe au nga ole pa wa nga ole ko finga e esse mai le nga ole kama nga o si fe ngai kupu sa mo ele yosi fe nga ngi kupu sa mo mangi fai lo kusi ele yosi fe nga mangi kupi ele yosi fe nga mangi a kongo mangi ya o mangi ya nga pa wa le or kama nga o si fe nga mali ko nga o ka ngu ur kala le o kama ia ole a fa fe ngai ma sa mo fa fe nga pa wa nga or kofinga le ai fa malu o mai le so ke ro pola fa malu e piula e le loku me kis pa wa le or kofinga ese mai la le ke kala ko le melia pe afa o nga ai ke fa confuse longo winga wa ngau e kausi ilo fala ya kusa o mar fe au no ele kusa o mar fe au o mo mai la ia o se senga nga o different nga kasi ya le kofinga wa uma o nga kofi fa ale nga nu le ale winga la ukala ili fa pe fa kofi nga ngu fe au nu wa ave ia ile fa malunga le nga nu peke makai la peke le makai la ngor ke le yo le process le ave i fa au
e umanga momoli osi le fea ngai ngā whae ia I lima ka oka se process ngai whaakapenga I ngai o ia e ave ese mai ai ma le lalolangi a o longa whaiva kukasi o le whinga ngalo le kua I sapai e Samoa le alalanga ai a kofi ia foi whailau kusi kulo e le ingi mea whape ngai whaia ngā le sui au kofi lau mai runga paunga o le tali le na asiata e winga ia ila doule whaafisiri mai pe whaafefea ngai whailau kusi ai le makai I le lau ngai le ku mare fue mare ko e kadi le ai o le o ngale na le nganu umar fa Samoa a o nga fo ia fa ko fala inga la vai ia ngaka ngaka la ia ko inga ma makai ai si vanga na le fa lo to fale la vai ia le running of fufuanga le loku me o porkalame la winga o mangi me uma ia o le tiutele na langa o lona matafa yo ia fa le nganga a wale tino le ngā ruenga le tua. Ka kuon malolonga. Fo I mai. Ia, tatu walule. Tatu fasua. Fai makaku fasua ingisi me angusanga o rou fai kakala fai kakala. Nga o rou whaakarikari kako issues. Tatu fasua ingisi me hao ngā ese mai fo. Tatu woila I tatu issues e peyo na masania. Ia a o le nā le tua lalo ma le fautuanga. Ai pure askafungia I le la oronga sa you don't have to agree with me a ole hanga ngu sa oa le o kikana ngwa kuai markari ai visiri fa iso sko inga mala mai le yele sawa ele suia mai e kulo ia me o umahona ta oto matu mata manga le atu nu umale hanga nu la tawia ia ta tol malolonga foi mai fa felo I Godfather o Paula lorgaka e sau marekele o le issue ta tu fa so I ngot proclaim beneficia. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los fulposene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia tu foile te faonga ina so se tavale maba wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e fa yora pikile tavale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa autu yele fua pe momoli tu foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se Lave, ai olo o yaile fa mama avenga. Ma tu olo yaile tanto account in New Zealand. Pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy. Pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile o valu se lau o tasionono. Pe asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals. Ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com. Moana Rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Taimi ole wadile ua tatoru le Julai 5 tautua whaawawa le Blue TV ma le proklame o le tautaiae ia ile le fiafi o le asolua whaatalo whatu o le ua tato e wheiloa i le avatuli ma le ava whata pe o le tala ia sauruanga mauta o le mali e toa malie ia mahaloro soi fua manuia o vai atu ia so uma lava i lau o le mea e fesusu ia umaka po le mea o le mata i tasi ai o le fesusu ia i o skaiti susu ia maka. Oh, sa. Wa ka fa spare maka wa e ke mi fa le kongori si maka lai. Wa ia wa le se maka o le romses. So le ke lo le ia o ke mi nge.
ia ave ese la lo mata ai kare ke wa kangore ko se lo maka alu la ko o ia wa ke li lo ko yo o le vala sa tau no fa ia mele na le la maka le ia le ngale le yo le tua wa toi fe lo I malau sunga le atawa yo ia Godfather wa o swafa le wa e kaule manga kua e kusa matutara normally tu power o le to te le ala tu te tawina mai ia manufui po o le ia tau a fa solo mata mai tai le tu pa ma losi tu mai tai o Godfather ale ngole mai ia e se sau fa matalanga e sau tala fai le vanga ia ai ngol maka ko ya o wa ke le ngai fa ngonga o ngai ngo ia a mera ko yo la e para wa ya o Ole meka wa ngai ngo ya kor para ale nga fa mai ala nga Fada por me na fa so leila nga e se fa penga por me na fa so ya o mo to va fatu e isi le yelo wingo lo fa matalanga e ia isi fa pena mai e tau se mai Godfather tau fa mai the father of my teti yeah. the father of my brother. Nga le bol papa kiu ka ko le ngai ah. Okay. Ama ai lai la le lo lofi to le to atele o piongi sin ko wa onga ya so ia I pese nga pole. Tapai tai mana ia. Yo ka ko loku. Bueno, oye cara ko anga loku I lo maka ko anga loku ah. A nana u pa wale fa hinga no tau ese yo ulongona. Ta ilo pena mai tau e anti ma tu lo to le forma u mua. O lea la vai I le kako papakiu ma le tatu whare I ai pe te wha vai ka avale fo I le pe yo vao lea venanga I lea e tau leiro atu ia tau whiro inga o lea mafu eise mafu anga lea tau ia wa fo ka keru nga wala fa nga la wala mai I ka ka fo e fo mai o fe ia o fe ka ma ka mai yo fe ko ai aka kusia kura me mali ia wa ka o ke ro po ile nga ia ka kusia kura po o fo ai lu me lu ia kusia ku ya se ringi lu me lu au ai kusia ku ya anti ya la e po ia ga lu ma ko po nga ai unga se ila ma se ia u ma fa singo ia wa o le ki yo a lu la fi ku nga ia ga fa ko me ris ka ka nga tati ku ya to ia wale ele lo le fau nga mai ma le pi e keri ko de le teti aku ya to ya vai ko sango fa longo aku o e daddy ya to o ma endi ai ava sanga ku ya o e teti ia pa dure ko se teti o teti ava singo ko mai o 30 pe o pronounce ai pe o le pronounce fa ke mira le ngore fo le fa fe lo fo ka ka le ngo mi ala aba kula teti mai aba kula teti o ka ko foi pule sunga tangalo ai awala sa sore mo ka fara sa fa era yo me sa fa ko inga fa pengi ato mo wa la se ka nga sa fa I me fa pule o sunga le e la sa fa ko inga pi ko o long ko ai o mengi o ka fara ye mi ko ngo ko le ka ko fole teti wa fa simo ko a ke o ba kula teti nga ka o le fa pule yo ye ka fe nga ia wala nga o atalo fazuri ya sunga le fai pule ta fa pe sui malu le ala vai fa o pe nei ia I auti ronei ona ole malanga mai I le vala au pa ia le atua fo istasio tau ainga ia le ana fa o pe nei le ngata le ole sunga porto faya au matangi sunga bishop au matangi na mura uruhena Brown ma si ona fale tua le vo ingei le vo ia nei mai yuta a se mo e ia kanga usua kua o ke fia whakaro whako esko inga se wa ke riro ia Ryan penga ngofo pu ese e whatutu tu whare I le tai au le ono le tai au ai ku mai man whakaunga papaki warko I ngo sa ngora ko isko inga na tonua ia te le lo langa o si atali ia Ryan sa pu et o e whaalua ngā la ku le tai au ia o fio bad la sto ina
ono la tau tu lo la na we fia fa so ma tala no atu ai man ko pengar ko ko fata tu la boy la tau fat la yo le o le tali o vanga le ono o lo walu e te fa ma ai ana e jaula te tu papaki ore kalinga o fire man to fiot ya o sa o de kala ko o le lo po fere ku lo le ko ai a fere ko ka kala va tu o te le lo po fere le la ngo le e va ile o ora tu mo lo e fo wa tu te ya fa to a mo na man to lo fa tu le vala ala e fo ile a faitanga i go ba ku lo i so le o mua pisi ere nga or papaki ur kai au so le se o ye fu nga le ora ko lo ye le ba ku ma ko ye ya ole ama wa fo ide ala ka haya lo fa tia a fu mono wa ka haya la fu papaki ka haya mai la fu papaki ai mo mi ai au ni to ar fanga o ma uye mbasa uni le na mai luma la vala si la mala tu nu ma ke pisi ya re fa ngole a papaki ma watu tau fe lo ai pu nga yak ai ola uri ia ngai kua le nga pinga a ngai kua kele oilo kele po amera uri ia fai kua le fui mongo ma endi ma to ai wa do pi ko ai kua se mele lo ko nis ai kai mo kikiro ko pi le fai vi mata mai duma o tele oilo la ya to ba wore sia va no ata tukte o mai na inisio ole wo va ia tu ore makua fa afika udi kelle asa mo ile pale power vai ngai e makua fa le kongu level power o mai ka wa kuma mangi fo nga message mai ya me sai la ko fo e fa la ko pisingisi ya mala ko fa kele me fa penga ore makua fe kai level ka pule el pa makai fo el power le fa pe ka wa ku ya ka ko afi fo ile la so lima ma singa ni ya le was pos fo ka so kalwai ale fo ka makanga fa solo nga ngole fa pi ingo afia ai la ko lu ba so samo meantime ele so songi il fonga ngeli il peor pawala yengi ole ta sa fa nga ku fa peor le sa ka wa ku me o fonga generators po afi ala ku fo ile ako me ya ko fa ka fo la ile ya ko ngole fo ka wa ku ile la nga lu ya pe au ngisi o kingo sila le nga lu fa ngole fa pingo afi me fa penga matua e sele tu langa wo o ye sio tato watu no o le wingo fa mtalanga first time ever wo tu pu ne me ese mai time yo afa ia matua afa ke kele lava a tu langa le wo ye wo tava ai to fo ita le fa se mai o pe o company le te tele tono Samoa ma ya me se fo o nga ainga ni se fo balanga ele fa pe fo i a me akele la company ma lo pisingisi on tatu fa le angole le struggle ngai ainga la tau ai ole mata upu ai lo ma fo fa ole mele ole o se me sa ka kau on avoid sa ta tau ona fo ia ai le ikupu ele o ke sa mo e kulanga e o kai mo ele fa pe ele o sa mo fa pe o le mele ngai fa pe se sunga mi ma se fa o fa ma kai me kas ai ole leanga ngele pa o kwa o si la kulanga lo kero kai mi si ko inga leanga ya sa mo ya fa me fa pe talo sia la wa ole so le wa au mai ele report yo le ole fa nga yo ya itato wafine ye lima ia ma se i fa ye pe fo ia wa ole tala ye le fa pe ole tali le ole kali le fo ia il fa vitauli ia tato wa talo si ia ona itanga tai e alu ia ilo talo tomo talo fa ole ila to le nga lulue wa e ama mai le au fai unga ma le au ngofo ofisa pulo ai alu no taloto malota ma fau ina yuso ia matua fafine pe i fo inka mai kai o lea e lau te fai ngā ruenga la tau te mua awina ngā ruenga nei wala ngai le nā male laina tātou tau fai te talo masiti a fo ila tau talo sanga ia wane i umai wa afia pe si pakasesi wa o fange o malosi o afia e o kirka ka a fo ilenga le wingana o le la tatou matai tuina pe work ia nei afi e tali fa vitauli a o tu atu nei mea
kaku kakalo mo le saunga le mu nei tatu alo matama whanau ia o le afiso swangi kau mawhai whaola ia matulanga fo wau te loele na malaina la atu mani team mankanga kamai fafu e fiso swangi le running ngawafi ngai mar whai ngawafi ia pe mo ka waku ingusila le ia vai a whalongo la wale lima lenga waku whalongo la koru la whaonga a spare le lua okay hopefully o e sawa le whawhikauri le i Samoa ai o le si fasili lo mafufau o whaanga solo mai au tatu i le pawa le nei whamata na iaise li poti mai le paia inga tuwai le taimo le HRPP hand over mai mangi fuafuanga e whaalelei ai le mata upu le nei ai wale yango iai whainga malo fau le ai se ke almenga wa afapea nga ese po kalama e service ai afinge ia ele se me la ku e fu fongele e kawanga kama makaure fo ele fa pe fo ele miska o le CEO mai la ko le fengalanga awa si o wale le sanga due i le taimo monitoring le service period o afia o parongela me o kwa o ke ela van mele fa pe o le servicinga o le baia e fa kamala le fengamalo momo ia wala konga el po kalama fo le ke mi service ai afinge o ila para fengamalo e mai ko e mai a foro po kalama nga a fo ilu te fai atu whamata e le o tactic uma wale la uma na tatala noa kulo awai e tau tele o whape o tau vari le profile o pai mala fai o le kakaranga wa sa o issue wa umala na tatala noa i tua patatua o le mea o le tapena tulou wa le mata i tu o le mingiska ma tulanga ai o le aka kilo mai la i le si side o le story ma le time le wa kupu ai mea ia Fama ka ele intent ia ngai me kukupu ngai kai mi because the election is coming up. Pese me fu ile e failoa ka ngofi ai failoa ile akungu ele ka kauang ko paro ka inga le fast. E mo kwa masalumia e fo masalumia nga me awa afa pe fo le wa iskulanga fo o fa kambala le fainga malo momo ile service program e ka fo langa la ko fainga malo fo min ska fo mole marsio kalangoa le mka apu o me piko singing ka we Samoa o power one of the most important things is Samoa langa orkelo Samoa le pe aso ya kelo ainga sa mori pensingi me fa penga up to the 70s o saunga iluma wa kelo ainga o faunga wo ai auli ma mele ka faunga wo langa wa baku ye me fafo ya ainga ya wo faunga no le power wo kilo foi la le malo si o afi o le fa pe wo o fanga nge wo kelele increase o le fanga usage po wo kelele faunga wa la fanga fa le kongo ele ase se ngakele o le wa makang sa o me excuse pelo mo excuse fa e ka justify ele le fa le kongo mo fa le kongo fa nga malo mo lua fa le kongo fa nga malo lo lua ile follow up mar kilo me ka pu ya amasa ka ko si o wa le fa miskangi me ia o le winga na te fa ya tuila tala wa o le kele tate mana o tate tala no ia cover uma areas awa fa so ai o le fa so i me o kupu ile lava e o ile so kulo lenga su men mi ska fa lang sa nganga ele o se kali lenga o le kali le ka su ele le ka fa se ko le fo commissions of inquiry se commission su e fo ile le which is nga makwa kele ai le sa mala ka nga kaile o kali nga fa fika o kali fa fika uri fa oral power whatsoever way ye mo mi ai fa oral power of oral power ana tangata o le ala wa batula le tali se ka ko kirkiro wa ngei le solua le fo ina fa ali merkala file na mai lunga misa fa mo mo be fento mai o le ai fa ilo mai o le tele lava o le self coast o tato le o to fully restored a fa fonga mai fo Samoa o le te wa ilo wa yele swinga tele le o to yo la fa solo a to le power to pitonu en fa na ko meni mai fa na mai sa ko mengi fa ilo mai ia ai se tatu wa ile fa pe kasiro le aso dua so ngai fa pele o kali fa la o kali sero por fa aso limaso a to arva yaso ole a to arva yaso even foi pe lua va yaso e testa wala nga tau tele loa
po o se permanent solution lea wa le upu le fa mai o le rent atu ia o le rent me fa ngal ke mingi a le fa kali ia me fo ka ngu ya kuso o kuso le ka ngu ai ia me fo ai o ke lo inga karusia ia salva i wala foi la le eso meia a koe va foi me fo koe volis fale ko volis foi fale ko mo si me la so ia o vai nga o le ma te fa so ai le anga o le fa fika uli le o matua fa le ko ai ai mai ser motu por ia e mo moli fa fitai e o lo nga lu e puno wa i tau mo fai fo ia fa fitauli ai a fa pe o yai ngisi o kau pule ngai mei kua e so la le amio le anga ai kulilua e le ma fai foi o nga e la lilo ai pe a fa pe e umange kua o pakakua o ngai mea e uma enga o lai ke la fi ai po o lai nga yai ngi fau nga po o alava o le te talo aia e le o yai ngi ngā mea o le kakalo nga o la uri nā te talo e play milunga o le whakamala o le whakamala o ai lava kako ke pointe i o kako lima kalusia o le saonga nga ai auange i uma enga o ngi faufaunga po o ngi po o ngi mea fu i kau whaporokiki o ngawhai awai ke sola e kuriloinga o i au me whailanga e le mama le oi o le akungu e le mama loi maka ke lo ilo aku kangaka lai feika ma whekangisi le fia ia o le tu te taa alo i tuo nei mea ia ma se kupe wha o kupe le kongo ia le kupe la fonga me whapenga o le mea siri leo whai walanga o le kaimileang wha ala waile eso i salpo le aso whaia o le aso whaia o apelila leang whai ai umange le aso korsu fulu lo fulu iwa o le masingi korsu aso o le kaimileang nga wha ala waile eso i sa ilo mangako e kakaua le kongo le lima aso o kaungu mea umalava. Ia. Wapo la lea, o lewa ka o ka mi ka o lola fa ngar ku pe po la la mea ia baveng fa ona le pa. Baveng fa ona le pa. O kasi le o me aranga ku pe kele a malo le pa. E ka foi la ke le ku pe fa alo ko fa ola im ko fa ia. O ko fan la le pa la ko ia le ku pe ko fa. Ia lewa ko ki le la lu va so ka nga fa. Fa pia ku e bal pinga le talo e o mai fa o ko ki lo su ros tau sia uma le a to le pawa ai le anga le uma enga e tama ile le ai te le ni fale no foi ni si o lo itu ni me ya kasi nga me e kasi nga me pa war ku pelenga fa la mai el malo o se fulu milion i ko repairing o me ai le ku di fa long ko ka lo malo i ku pe o alu le renting o me ia mal fa ka o fanga o generators fo o fe evacuai o kama ia evacu spaces o ke fa lo ko o fa lo mai le malo le kupe adu ngemia ai po ai o mo komisi ai mo ngi me ko o menga e masalo mia ka ko Samoa e fanga pio pe ale transparent le fanga mo pa tu fo e uma e vo inei mea ai expose mai se fale maka ukia o se ua maua e vo inei mea fa tu ai fo ile ya ole te talo ale ile tu awalanga e o mai fa kasi wai vai foi ke mi vo e isi ka o Samoa e po ura ki mua ole laia kimula e se suru mai la alai para sir kim mentua le make sense kimula po lama na paulana ole me ole tate no fo malo talonga ia o manu pe yor kala ile pa io na ami le tamoro alo le lafa mai au mala au manu ia nga io ai le ole alu mo au mai le au mangu wala nga au mangu mala anga fa mai kala ado e mai le au mala le anga au mala au manu ai ele sola ipea io oe po pe afa pe o yeini fa tonga fiti itua o nei me uma
o la foi le te talo mal fa malo si au a me se sa mo fa fo o ke akar ko menye riska kare fai mai le atau fa mai wa ka pere pawa o nga inga ya uhangi maka ka tu te ya i wala nga o le tala ave o proclame tono samo wala ise a inga yo o no itua ele ai se a inga ele o mata matai na mai Leila ya ngau ke usalo ke pel power ke maka Filipin aka Filipin go nei no lo na o lo le taimila na o lo le taimila na le na lo to ya le tawa tu ke isi le mali o le a maka pe mai ro ngam pa ia le ke sira fia na o lo na matan ta to fa tawina tusi ai pe lo pa ma matan sa mai runga pe mai lo mar pa yo si sira la oye pe na kasa wala no winga fa pia fa le ko awa ngi sa udunga awa ngi ka ko ma o le singa ka ye ba ko ye foi le sa ba ko malo ia ka wi foi nga mo le supporting o pokalamba foi nga mo ainga ia me se foi o support foi le coupe ma mea e whainga whao ngā koe whao le pāwa lai. O kere lopo o ka koe whao ngā whamungianga o ofa me malo. Ia me se fo ia kaui mo pisingisi ma ainga o leanga la kome. E kaunga o ka koe fisisiri. Inga ia ko mo whamungianga ngā wala o mong pākeki le. Ma kupe le so ia mea ngi mo o kou. I uma e fo. Pe koruangi ainga o uma e ngā kupe kere. Mai e fu o tali tunga le atawa. O tele lopa o kele au. This is me personally. O tele io e tele au e fa nga mai le kupe o milionga e recover ia o kele io ia. Le nga o le prokekia ia ma o la waleva na ta oto na au lape mo na lafua. Ma vaenga e fa nga inga. Avi foa se si kulanga wa ka kawanga ye ngi me ka emergencies. Ma se pake ki fa nga fa pena. E tau ye va nga ye u fa le nga inga ainga. Ona o tulanga o pe fa fo se wala nga ile se fa to le ainga. O le e responsible le malo. Ile fainga i tulanga me fa pe. O korpo senga GDP le malo le pake ki fa me fa pe. A ka ko kilo la le pidionga ma le afa pe se me fa penga. Korpa senga ka kiro just over 30 million o kupe nga fango ime ele la se me la lo ke fole le kupe le fanga le pa ke ki la ko yo la lava wo nga seki ia ba nga i kupe pilo come kia o nga nga me fa penga ai le ka nga fie fole le pa ke ki le milionga le pro ke ki il fa le kongo le fanga wa fi ia talo ia talo sia o le ua maua le fofo taku kakalo mai tato tu atu fo ia le fatu tuanga ile nga ruenga o lo tau wava mei na le matanga ruenga o le EPC tono le tatu tu lu umar saunga le mu ila tau o mea umane o mafuanga ngai mo mia ira kako ave ko kongo se pale mia e faia la mio kongo ale atau mafuanga le e kau ki ia kako ave ko kongo se pale mia e makau ile kua enga ke faia le amio kongo kako ave ko kongo le fainga malo sao ele yenga nga ka fa ngulua ele inga ka su emea e tau te fa e kau ke ave ko kongo se fainga malo mo le lua feru o la ko ke faia uma meia ona maua taitai lea o le fili mana mai le ia a se foi se komiki o kupe o keminge ele ka ko fa mo ele minska kupe me pega o ka se komiki o kupe mo le mo le so ile fangi vai le fa la velen kupange o i America 0.2% o le GDP ai va se la 1 million o kupe ka ko fofo la ele ka ko surongo pasenge nga ka o mai ai fa se la 1 million o ko nga me penge se kasia a fa pela lo fa nga fa se la 1 million ai ko kupu se me fa pe o le ska ko kupu so mi ala le komiki le leila va al fanga al minska e lo ke monitor inga ia fanga le ia kama ai ngo sa mo inga ia wongi ka ko into debt 0.2% ai va se la 1 million america ale ka ko sufa pasenga e fa sufa longo winga anka ko wo nge ku nga kulanga le
pe la ke le ka ko population fa penga so ko ke fa fulu ka ko ia o le faasoale na ua toe afea ai ma ua foʻi le ono saʻi te iloa le faigofia le mea o le ogo saʻi ia ia o tatou aiga i Samoa ia au te iloa le o toe mamao ia ae toe faafoʻi le auaunaga i le mea sai ai ma le tulaga foʻi mo o mia ia o nei vaitau o le soifuaga ia o ki a koe ma le au fai Facebook ma le ki opi u kawai kua kaule sau se kaule ki le mingi post e sau Samoa o le maali e wa ngai koe inga hoi mo ke kalango e Samoa mai a mga o kame ki whaonga ke fongi he mai au wangi ro ke fongi per pawa a se feo tara mo tautai o le mele na a maua le wai e pewele le lai fai tu la le o le pawa ar kai mea nga reo lai kusa o le makua e matua fafanga i ngā ke fongi whakarikali mai ro matautai ya whatalo fatu a whape o ele na ma lo ale ono sai whaftai fo ilo wanganga li tato proklame o le tai ona le lale no wawai atu o le sa tu la iei le sunga le lau le mali e toa po la te vau fosi smet ia ile tūlanga fo ile leo le toi apilina o ai inga o lona payola conditions le sa toi lu ina ila na loia ia malana legal team ina ia toi whaamatanga ma whaamatu umai e ala i se whai unga le whaamsino e mawhai ei ona te tala le vaenga lea o le taualu e saingi ia po o le nono tia o lona tusfolau malanga mpepa malanga ia mai sia vaenga ia a o tali ai le aso wa tofa tonu mo le whaamsinonga o le lai tangia mai le ataua o la ua umana whai umatolo longa toi al whai unga toi al whai unga al whaamsino e au mai pe talia pe le talia a la lai reserve lai wha leo leo lono winga e tau te li loa se aso it can be later tonight, tomorrow, or next week. Yeah. Tūlanga whapena, la so whiringa loi le vanga. Sao, makaria foi e kele mori anga le whasanga ia le whiunga foi a sunga a lau. O le sila o kele mori anga ngā le wha mo e whai whakasi ma whamsingonga foi le a fia i a Sam, si vai, ma lise, ma pureai, ma la kouma, le sa fia oi ma lio. A ole case lea o le case o le whanganga o mori anga le li lea o lenga ko ia kaka le ulo ngafi o fo ia ranga le ua tala no mai ia mantuho utala no mai si media fa mai o li mongi sa o ai o ngarkang ale na fa upu mai le i lenga ko ia ko inga fikus fu ka usanga ngafi au karinga o ke longo o li mongi o kele o whanganga o menga le ka o li mongi o le whamsingonga le muni mai nanga kele mori anga ngai nga lenka o le mori anga le o le mori anga al kalul po ole o le la whakari le o mo fai le akimensa alo ianga la ile kalwhengai ma le kalwhengai ia le la wakulola se aso e fai se fai unga inga ia wailangi i kau kawhia whia kus wholau ma le markasaini o la auli fo ia so vale uma ia o le la se kako kadia la po fe fai ele le mka upunga ai ke au ia o ke le lopo la mela kawhia fo pe po la auli o fai pule o ka el fas e ke le lava reason se e kaunga ngai le akimele ele kawen kawhia pe le kus wholau o la auli ma le alo kasaini e mana tua mai o wau te lo pe fe ona sau no sunga de li lo ia o le foi na manino i o le au mai nga o le pay your conditions le te tala i tua le amatanga le na mai i tua le e la che le ingi conditions le na fai me sui le stala le foi na te le upu matala mtulanga fa pena ona la o le toe tu ngai lu mo le famsino ya kalasa le ala na mai ai loa matalia ai loa tūlanga ia o le whaio o le mea le mahali ai o le argument le au mai e le prosecutor po le lo ia le tū mo leo leo e ka kaunga whai ka ngaka uma o langa argument le na o vaenga ia mai lalo le te talaina whaapea po o le o risk lena tau ua sunga ya sauni e sila le whaamasingo o risk e ongo kupu ka ngaka lea pe
Sisila aka ko kuli makanga ule melia. O le finga o mele lo ia leo le ai. A fai o fai ia pai fai ia la fai. A o le mele sa pela mai I lalo ai inga ma conditions o ngai mea. O le faa mua po o angi risk. E ono sola ila auri fafu ngofo ele ko sau. Ile travel. O a fo ingi risk o le ono le sau saingi so o me fa pinga. Ia haula. Au kango ngai la e fu fa ma fo. E ma ko ha se ala o kilo ia ile mele le fight le mai ele ro ia leo. Au tele lo fu plan ma fu anga ia tarsia ia wala ngare o man to lo longa ma ke mencha lo ia. Ai ele ma fai fo yo ngai go fu fa kusa. Kulu, ele o se fa pe o se special treatment. No. And it's common sense. Ele ese ele me ole ka ofio pepa malanga kulu. Ore kangaka e loa e mawhainga koe haru I Amerika, I Usila Amerika ma Australia le koe fo iaku. Male tangata ole kai. Koe kikiroa umai o I pepe whako awhanga ngau mai. Ma o fea ole a fo iai. O lea iai le wala auria ke le malonga wha moe ngai e koe kau waha ma nofo I Samoa o lo iai. E siri aku le ngofo I Samoa I lo o se kau waru e ngofo I fafu. Kero vai ngor kula fonga fa ngor common sense. A ki kiro ngai o fea solo e lau. A fa pela por fo kai. Solo me la lau ngai musila. Wa le pe lau ngai solo e sainga pe solo inkia pe solo I Thailand pe o ngai kong solo e lau o musila Hawaii Kukuila Amerika ponga ngu laka mai kau mafofau o fea ngai ngu e lilo I lau ri pe ari. A foi lau te whai atua I makua I ofo ai lo toi fi lau ngau nei mea. E kua ku fo I le discretion sa le wha masingo la ko lau. Watu ilana wha ato whala inga. Se o mea ngai e kasi ar kiro wha pe leo. Se o pehiri o leko ki o mai au mai I kukongu ia ioi. O peo liko ki o mai a mai ia asiakala le ma le a taua a kuroa ke o koe fo ingi usila. Alai ko ngo fai a ka ua me. E fai a ta ua po ai ngisi mau kanga ka o fai inga mea. A o le ifo fai I le kanga ka o le ao mo nga uma o le lalo langi o Samoa ia tunu I fafo ma te tonu lava le I Samoa o le pale mia le o le luafiru o ngo a le la fai ia ko inga. Ia la solo ia la ui la o le pale mia fonga ka ko mai o kai inga ngar pa ki kulai mai. O fera la solo ia. E o le mea o le aluatu e saini. It's all ia jau a tu nei sesi tu se oli o tu uma pe manana o fai se fa luma ma se fa tu lo e manana o ina ia fai le tu langa fo ile le yes ele o ye do fa ku sesi o sesi I tu ai e yese tangata sinia sa bole vana ni matanga ruengo leo Samoa sama fa so le vanga makanga ruenga le vanga ngalu lue fa kasi ma komisinga o mai aku mai si I mo atu before I can go. Ma kua fa ile le ya ele uso le polta mali ile. Asa fa ile la lo ma fai mai lo lang fa so. Wale vana mata ele porkiki foi ele o yesa ngaia. Ai na fie saua e fa so mai tia. Wale va na ia tuli matanga uma mata mai kaku fa so maka fo isi por kalame. Fa mai lang kala. Ngo fia va ai se por kalame la e kau engake I loa la e follow through. Ile mea kongu la engake malama ile mea e processa leo. Aku le fa so mai. Fa mai le sau noanga. Ale tamali ile wa levana. Tele foi por kalame sai o ianga sau avaku ngai New Zealand. E ave Samoa. Fai ai training a Samoa. Fa mai lana sau noanga. E a fia loa o le process le leo. E a fia loa sesi o le kapengeka po le pale menge. Ele fai ai komisinga le fai unga le merenga. E o le mengiska. Ele au I longa malosi. E kasi ar kangaka e mua ave I ai le maka upulea. Nga o le parmia. E tau mo mai le ataua. Fa mai le tala le tangata lea. That is the police process.
a afia ka kou ka ngaka lau kele o komsinga ai a afia loa ka ngaka ia le ilunga i le level lea tangata ta o ta faipule e le fapenga o le nga government of the day e a afia i foi mare kua ngai me uma ta o tangata o faipule o parlemene e iai loa ngi molianga mangi vaenga foi le kua inga e saki ai e o leo ko me singa whaeloa le mingiska brieflem ka ia le e oa sa whaasoa mai foi ia kamari ilea nga sao whai ai foi cases whapea nga sao whai nga uma o ia nga whaima representative o ko me singa e alu e sao whai ai o sao whai lumo kurepa whamai a kele he name a lot of cases e a afia ai whaipule nga avaku ai e le whaia ko me singa alu le mingiska e o fo i le mingiska vili lo mare parmia ia nga vili akua fa mai o mai o ku ofisa brief lo le parmia le nga ma fu isia o kanga ka ole pale menge marka penge ka le ua ye masar mianga mo ko o ia fo ila nga ke au mai le ioe malele ai e fa awa wai o sarol process nga lenga ka o lo ila uri parmia la makanga no wonder why lenga la ko fa fango mo limo fieme nga ko hua o ke ka kongu me nga process lenga le ya manko fo ko ke fa pe o la uri le ko ke o ngor ko finga o yo le minska e kaunga ele e kaunga se pui nga ele coffee inga ya wange inga ye kilo palmia po se me o ka bole sa mo po se me ko ka bole lang ka pengeka po se me e kango ye fai se me inga ia o fa kasi markula fong ilim ka upulo kup ya le lang len ka ko ba ye ka ko fa ke kinga foi la le mele le pack and save la ko fa ke le pack and save sa wange soli kula fong o le se ku soli o fela e ele fa ko kuso ka ese le ka o le ke ngo ngusila mar ka ngusila mar mauri mar palangi ngusila ai sa ka ese sa nga oi o ai fa sa e ngusila fela le fa kusa nga la nga fa ngusila le mele o ngol fa lo le coffee minska nga kongwa coffee minska le fa lo ngusila nga kongwa le kusa la ya minska mo ole o sixing ngusila ma ole o lengo fo ma ngusila a or kala la ngusila ave pe dio ko ya fa mai ngusila ave ir ko parmia nga lang ko ya or ka mo fa penga or mer nga or me fa ir ko parmia ala ngor ka sa nga fa pe si lunga ko o fa walo iyo e ave o fa ir vai parmia or me fo ila le o manino mo wa ulangona or ka nga ka fo ila le ka fier mo dianga o fo o kuila epa marimongi o parmia o fiame le venga ka finga me ka un fa walo fa kai kele lava singi ai and I'm not I will suppress his name I pay your or tangata na fa so mai ele ke vai foi ele fast ele arungi me se fast fai ele har foi me se char pipi a ole o mautu i nei malona ainga wa levan ka ko sa mo ko finga mo lunga mo kanga wenga leo o lalanga ngofo mamaka maka mai fa mai lan tala fa aftai tele a asiaka ele o se le lua ku i male lua ku i a fai ke lua ke kele ia fia me i maka upuya langa she makes the final call mo kanga ka ye lunga fa mai fa malan tala ele ta wilo o mafua anga ngai le arresting ngai pe faingi morianga o di mongi makuila e pakaki ia morio o ai uma ia maukanga ka wa menga lai de discre e au o malusi anga ngar komsinga a o mafu anga o le la waka ko rongi sa mo mafu aka le ku o mele e mafu ai fo inga le ko fa su nga fa walo le anga o ianga ke avele okay e ko he dai su nga o tatu va ila tatu ia o ko refa mai ele ma fa il parmia fa nga saule a sika si i pepelo lima ya ai manga ku o lai mala ia ye wa leva ko kong lai mala la audi ya e benga ngani lai mala le ya la audi wa leva wo maku ko kong o fai nga ya sa fai me ku la epa mana tuala e si mila fo ile case le fa pe fo o ya le fo nga maku a pepelo ai o kango ngai lai fa le o ku isi mau cases le nga fa so mai ya ile le
O le ua maliliu isi o le HRPP. Nga feola nga sasao mai le mele. La fo ia e sa fa isi ko kongu re kai mene ngai. Nga sasao mai le mele. O ko si sila o le process le nga a leo. E le se papeo o la ia i le lako process. E lima ka inga. Nga ruenga ma le whainga o morianga. Mori si le fia la Samoa. E kau ke fiu e ku iaku le mele nga kangi ai mati mai vasa. Markangi ala auri kau ke fiu e ku iaku. E le kai nga makanga. Le nga o le pale mia. Po o le o lo sao fai fa sori kula fongo ngo fo o le pale mia. O ia le nga ke whaia le. O ia nga ke wakua le ioe ma le. Kala lea leo singia le. That's the police process. Sa Yeah. ole. Nga o maua kusinga mea e kali ai le kako confuse le kau ke confuse ai. No wonder why. Ai a se la par mia o feo ye. O vala au mai ro le aku. Lo ka ko karo nge se o miska po fai pule po la o par mia. A se par mia feo ye. O fe ko ke a ver par mia. Wa confusion fa so ako. A foi la le kusa se. Le se o le kusa se. O le fo o mori mau mai e sai i na mau le va no titala no ai fa ko inga le nga fa kala ngoa he. Mo bai fo ile ma a familia inga. Nga fa fe kai mai ka ma lo fo mai lan tala. O le time ia na joy fa sa o mai ai lunga. E sa uni le records. O le tala le mori mau. E le o vai vasele ngā lue e a mai e le laptop mara kere fongi ova vau. Fa mai malankala o ngā aleluia roa la ua sa o le lei. Le anga e kukusa le lei mara mea le nga va a yeisi o ngā karii ma le isi makai va vau. O lau foi le kua lalo. O tou ia tu lau le fio anga va vau ma fai kulau lava. Nai makai ia o kou ia ngā waku maua keinge maua sia whekea rua mangongi le anga o ngā lava lava. Mangongi le anga wa mangongi er kangaka mantua le tulou wa fia aso karunga maliu le mangongi e o nga lava matulanga fa pena oe le madai le ma outou ia sa yai ma fiso soangi e ma va ai e finge le fa mole awange e sui awange e faia mele u faia leo mole mau sam O ka sui so. awange e kusia e leo ko fa makalanga e kaur ko saingi tu ala lo le wa vaku a lele ua mori mawinga le observer woka pe iaka ma meu evidence o le mea ngai ka o le kapeenga ma le ngā o evidence O me piko siringa nga o ngai me uma. yes Asi fa pe foi la a mai ka nga ko i fai la leo e fai ma ko fofo. ala e o kape le ala ua fa maungia fa fe kai ala ngai ngā lulue mea uma mo le yo e alo fai le tua e ma fuanga o fai akur kala le ia taua o le upungu me la kasi lea nga pisa ai Samuelu langa mori mau wa delete ma fa leanga e leo evidence le telefongi e Samuelu lea kau ke pisa lava o le lopo fio iai le o koe fa nga ruenga ka ngaka lea le li leo sua lea Samuamua ka ngofia le o koe laku koe leo le o mau mai li poti Samoa mana tua ole masaro mianga ngumera kasia le masaro mier makanga ruenga ole la tu tapeina o fa maunga po evidence ainga sisi o leo sisi o mai le komisinga fa mai ele fa penga le fainga ora ko ngaruenga ale wa mangu mai le ale wa manu mai le case observer o ko sisi la e fiu ale meorkanga ka mioleanga ma pelo e kami e koe kuri loa inga e au mai ai le akua se au ala e wha makira kila mai ai le pepelo or kanga kare ngofo ngir komsinga o leo mo ia lau kala le anga I will forever call him or pepelo li akaua o ngai mafua mai lang kala fu ile fa mai ngā rurue ma leo ngi usila o ka kou ngei nga file inquiry le aise mea fa penga so malia mai le atunu I will forever call him or pepelo he's a liar because of that le la o koe ka amilo anga saungoanga nga fai ale o mai le o faari mai le case le o makua yo arrest ia le kusikala fosi le kidi kinga esengo oaka
Ale sa wi umar ko mesinga mape ole angelu fo mai ele ai ni me fa pena fa yon tanga ruwen ngal lei o lo yai le ama ole la sa ukara le la ko sa ungi ko pero le ku this is my director la ukara le fa ku lo ya au pa o se fo ku le kele ya ma sha ya ko lo ku fanga ma va ma me kulanga ya inga so songi le keisle inga mo kwa so songi le keisle inga ya sa ili la mi ko ole ka upu le ba ko le fafo kasi ngam ka upu aku la mai se fa nga malo fo ma me fa linga bi va ngale au ku le mai laudi wa e ma fai ele aku fafo o ko retrieve ia me umala pe pa me ngumera ke fo ngesa ole la vele yenge nga le kapengi kala va fa nga proving le mele ya la approve a fe ole kan fa nga mo mele e mga mira sa kapengi ka fo yes e mga mira sa kapengi ka fo e mai le approval e su e ai la ia me ia ngai ke fongi ia le lo e le ma fa nga fa ia va nga o se approval mar kapengi ka o se upu se approval kapengi ka le ngai se me songi la va lo ele fa ia la ngai mo wai la to sisila samo le la ko e keng fa akasia kusal mele na musu ia na musu fa pefia mele amatanga ila na lui o le fast na fa pia it was just a leader le akawa this is what happened na fa pia ona ele mo so na vanoa e pale mia ile administrations a tula epa that's the reason why ngalwai o anga sila fia me e iai se kama i chance o ia e pale mia i le administration o kuila epa o so i fua kuila epa o mai so mai le au so ele kai move so the only reason nga move ai le lo makua o fia pa i me ka uole pale mia ai sa lilo yo nga mangaku o langa move lea ua ngalue mai ai le kua e ave i lunga ala mea kangu malato me u fai alilo yang kere ma ke ya me le eto sa ole kusanga kere i lua o langa move lea la solo fai lo ma pise sole o le pasola la ua ma fai ngofie inga kilo samoa oi e sa o ala le mele ka wala ngai la audi e maka ukia mea ia nga ko ruale ngo fa longo fa punga fie me fa pe ngala ga se mari cha pipi o ngo le kula fongo le RTC 2020 ngo sa wa la kuma pepelo nga kalia lo fie me le ka ingol paki yes toko a roi fa langa resign anga la ko sui par mia Yeah. ele mu ele rifo wala su par mi ya langa fo la sui par mia ya ko le anga sa fo ila i fa pe tu la audi ya fa tai ya ala va tu sui par mia ulanga un kinga nga fernga ruenga ke lo la kala e ko fo yo kai mo mo o kan gol mele o le bango lo ngal mele pa no fa so a fie mele reason ngala inga se male cha pipi pelo ele o menga ngaru inga o ka lie fie mele le ka ingol paki o inga fa ka fa mele yes o le vanga sa fie mele ko pun mele ele fa ma vai ele fa ma vai nga fa kali pe avatu sa o ia e pale mia ma fu anga to fo ile la utala sila sa mo ile paroka le la sa la anga fo nei ta ua i o le ngani le la fa yetu nei au ko va ainge ile ngalue mai kuila e pa fia me mali mongi ko le ole a le au fia na inisio suyo le HRPP ai ka ko focus ile ko le fia me o ai foi o limongi matule pa au ko sila sa mo ile la ko ngalue le wanga lue mai ngai ele ai mangi mangulau ki pongi anga vakau e mangu ai oi the only one and one only mission their ultimate goal is to kill when I say kill not physically is to destroy Laudi kape avese pa wanga le la commission why nga efisidi le sa mo lau fa ko fala inga mangingo o lau ko falo loko ma lau fa au kanga o aisea o ko leo mai e ka maingi manguia mo Samoa a ko ku mai ole a faile me lea a kasi ale ko mangulauki ole makua ole ale me arngi kama ole ale o onga ole me fai la ko mo fai ya kili
le ua mafaasoa aku ma le ia kaua o le mafuaaga uma inga ia ufi a magugase le mea o le mea se e mangu i luga mea le ala foi la lea le ona talo atu e o se siku nga kako furia le maa mua kau i koe furia fo nga kako ave e sea kui la epa ma nga pule nga fa ko mengisi la faya Samoa sama fain kako faya let's remove fear me and a lot of all these things we believe e corrupt ko kongo la kungu e mafai kako faya e makua mafai a fai sa fai mua ai se a kau ke koe fa vai vai ai ioi ai se a fa vai vai ai ma ko a lua se fu o ko ai a lea la sa ko ya sa sainga malo sila foi la Samoa fa popo foi lo se fina ngalo le atu sa nga ore ko a kolua sa lauli ia ma sosoanga o lo ke le fa ya ko se siku anga ile ma fainga kako wo ile mea nga kau kinga le anga sa fa nga fo yuka ia a inga o fa laka na ko ya lua leo ia ko fai longa unga asa ia foi longa le inga amaka mai ai ole amakanga nga ko ai nga kako removing ai pulenga makaukia ku le pa ale o lo se fu ale o lo se fu ai ako ko o le fai ka ngor pa lo ka ngai ai le atawa e ai le prophetic meanings o mengi aka ko ko fo il fai ka ngor pa lo ka le po nga fai ka wai pa lo ka fai ka mua nga mua se kiwa lo se fu nga mua se kiwa ngo mera lo se fu you can ask la auli about this le nga lau mai o le mo ke ngofo mai dungo le out il kapu ingoli ungol pa lo ka le po nga mua orango mela le nga mua se kiwa akoa fakarikari ile fako ama ku le lima muti yes ai nga mua akoa lo se fu le wingo ngabia ale o ko fo i maya ile lo se fu le o ko fo i maya ile lo se fu nga fako afa popo ko ila ia le lima la ko markasi le nga ruo ngoi fako afa mai pa elections mai si va nga fa bena ai nga mua se kiwa le lo se fu mua ko fo ia il paroka nga pe fia kri kongu la kala ile video le la winga mengo far paroka ala le o ko a ko sisila le o ko fa fo ia ile ko it's a sign ole fa ai longa le ole maro si anga sanga ole kolu mua ole akoanga fa singa u take fa le nganga le akawa ore kolu le sa amaka mai ai le nga fa ko illa loire fasu mar fiku ko la epa ore kolu ole ngome la kolu ole akua kasi kolu pa ia por kolu kasi ole alava male alo male nganga ore ngome la nga so wa ai le akoanga ole fa le akua ile ka penganga amaka iyo me la nga ile ima fai se fa fie poko se akamai o se oangi fa ilonga ole au karangofia akamai pa uma ai kula i mere korulea e fa kur fa nga malo le la ko ka penga o ka se au va ale wa ye ko ros fu fa au popo i ai maisi koa mangu ia la au mai ka mo e ilalo e kau ke removing a umanga ai fa sa fa fai umanga o le pale menge fa ingoa o le fa tua ile tua sa mo ukasi kau ke fa let's remove everyone ele ka kaunga kongo awa ale sa fa ia ile fa nga malo fa ku sa o ile ku mama ka o ile ku ele ma fai o nga kaungu le vangenga i lungo meia wala unga te yo sa o le yo mo le si me ko fa nga le mo kwa mangingo la vale fa mangingo me o le pau vai fele mangurau ki la mai fa mai e destroy o le ala mangu o le ku e mo ile mea mo ga fa malake o to sisila ele ai se la ko fa moenga e ko fa se mangu o esa mo ma ele se fa moenga nga pau le mea le ko sisila kulo ka ke fa le nga ka ko mai fufu nga fa i sa fa inga o kingo o sko inga ko la epa o matua sila ya Amerika
mafuanga remove ai o ai ko akele o e fia le democratic democrat ya Biden nga agree o mai ave ese wa makua is there a future there? No, there's no future in the leadership of Kulepa, to be honest. Oma fia me the same thing walo matua wa mai. Is there a future? No. Oma, let's put them to rest in terms of lako kaukua. Kako boy me sa o ile o se me fa mo o mia new ideas, fresh eyes, my fresh ideas. Ioi. Sa o le lava. Anga fa pe o le kaiminge o le kula I mai le kai fonkoi o kai kwala I. We can see some le future sa mo ku ya la ko le malosi malava le kaimi ka ko ngala ko. Aka ku kilo la kai nge ko. Wa kaunga vese fie me vese kulepa. Wa mako wa kaunga malolo. Mai wa uma foi la ko ai kia ma la ko kai. Oma, old school. E sa wa ka la ko longa vai kaimi. E ka kongu mega malo fa kem kala sima me malo sa musuia o la ko fa vai. E le nganga le li e sa wa ka kai longa kai. E fosi lo le kaimi ka ngaka. Pela mele ka va ki a fie me ma kulepa. Wa le ka fe ngai. E fa ma mai au makua. O le ka fe ngai fo la ko malama malalu le wan wela la. Aka ko vai nge oin ko ingo kai ele ya ke le ke o se o kiria uma ese ya ko una ko ingo e fa fe ngai ba longo winga Paul me a fa pe kule me se ngi ka vo io fe me po kule ya o pe se ka vo li kai le wa fon kanga la langi ma me ngala tula ia vatua na aikia fa to ina mana tua mai na sa ole soi fonga ne wa tauna tatou fa mai le sa nganga asitasio tai anger to the rock and kia to the time e waka kaunga ka ko move ka sima swing or kaimi o hangi ngiaru aru luma pe afa mai ka per Facebook o hangi aru luma olea wakele ainga makulo makanga ka wa mangu ia a fai fo io ki mai pe ia malo a fai io ki mai ko kongi ka mau ainga ole ku uma me fa penga ma fa fainga ruenga e ia si fa ngale le lungo social media lai mau hai ku pe e ki ai la ko ainga o ngai le mai le papa o fa ai la ko o ka ia fainga malo o kam fai ki kingal technology was ngalanga fai mo le lei o kalesia ma ko ngu kampangi fa la pokonga e ka ka fa nga senga ai le orkele le nga e nga me fa pena ale o so fai la ko online level nga fai le online na la ko yo fai nga me fai ka usala online fai ko radio phone online ai ko mga en ma fona fa tu la utala we need new leaders sila o taimina mana tua se fakula ukala lea makua I to advance ala auli e fakusakusa ia kula epam fia me o le mafua anga fo ilea nga koe o lai le me ka o le jealousy le loko anga le kau karakutulou le kau karangoi leaders kau kere o karangoa le afaina sui fai pule uma let's specifically to the leaders or ka mai kai mia le nga mai ko klenga sa wele fast mar kai ka inga la auli mafia me ko kong le na amata mai la amatanga o inga ka ko roai le ese o le advance o me ka kai fa mai isi le kiki porque la makuar porque ki ko le epa le ayo me nga ka o mor ka porque ki par palai le lo e ka kere mo mia me ko nga ka or ka le hanga au sila le advance o la audi nganga ko kong wa mele le nga ko e kau filongia ma fa o fast ma le vanga le wo e se wo ko kudi laio mai ma le la ku nga ape foi si lo foi lele a o advance o mele nga o la auli ma wa mangu o la ku wa ka kau nga mai malanga ia ngo mai senga ka sirva ya so le akawa 5 million ele foi mo mo singa me just 1 week 5 million
sau maresi malanga e ka ofia e peaceful 5 milion ala ua ingo isa kanga ka ngu o Samoa nga kupu mo se ka inga sesi le ai o ngo mero ka vai kam foi ka ofi afilanga fei kai loa maresi au vai nga le sa pengi fiki maingu e fainga fa ko nga fiki nga fai kuila epa fei kai loa mai si hotel ke kele makanga ka ia nga alu uma ile sua marka mau ainga feika lenga ngalaku ala audi peng fiki ro mangai hotel even some hotels are virtual bankrupt nga koe resurrect umamai ma koe fakula mai onga ol por kala mele ai feika ai e o ai si nga complain langa fo ilanga wa mokur pa ufalawa le sarwa ole ese esenga le nga o ka Samoa e kau ke mo omia le ave o la aulie o le paramia lea e le alor kala o le ko alua se fulu lea e sao fafa i le kaimi ngai le fast o le kakalo i kumalo koe amai kokong e le mo mia ngisi fast fo mai los fulu le to be honest la kala and this is me talking with much respect moi kumalo ia kau vava mai ai fai pule ia le fast le los fulu le ku mau fa ku ku mau fa moe malu walu do la ku fa ku ile vainga fa upu fainga o mai mar fa ku nga o la ule ka kalu a o a fo ingi o la ko lapi ile ko va fa lo ko ifale sala ia vala ai ko ku ia le vangoa le anga sa ngo kia la ulu kai mang ka vai sa le ai so la ko sa o lo ko ngai fa le wai me nga ko finga ngalo ai ma faia me ia le anga o la sa mi kingo mai le sai ko mar ki kangia please give them another chance ia sa o le la ko au va fa kasi maro la ko kai o nga ka ko fa kali la ia ile isi au va fo le fa popo mai e sui ku langa not only les furu lima lea ua faala kainga paki a ore se furu valu lea e faale mau kongu lafa fakasi e mai o lo kau pule ka lepe le file mu o le kungu o Samoa lea tau sa o le la ka ko mai ka fo le marka sanga i kumalonge inga i poile kumalo mo fa pe mai o le makosuyanga ya ko le lo se fulu o le makosuyila panga inga ia koe whaawale kau kua ngai whaipuli. Ia mes fol kulanga leo kwa mafakia ia ngo whaifia mele le mewalea i whaipuli. Ole mai kau whole wa e selo o ke folo ai i saunga ka whaikule epa. Mai ai kau sanga kere se o mai a i kaiminge. E ia saunga kule epa e lua o ke mai kaua. Ese fia kule epa whaikau kusinge ia ai kila. O Idi Amin, o Saddam, Mao, ia nga kala e sausawa, e lava reference a kuile epa. Fōlinga mai, o kaimi a kōle ngai kuile epa, lenga makanga whale kongu mai il malo. Wa makanga ngai kuile epa iskailia a tikteres ngai, a kakange sa fōua i malo kikele. I awala empa iei on kai ia Samoa. O lala foi ngā long pa umar ko ilano le ngai ngai. Wa kamo fai adopt ia system foi ngai a kai ngai sa la ko fōua fai ngā malo, ma kai wha malo si e fai ngā malo. O la uwa ai ia fia me. Fōringa me i kaka lai wha alongo i fia me. E iai, kelo kaimi e sau fia me ma ngai lang kiriba. Ai le onga mga kumo ia iskaimi. O ke masa salo i lau waai marau kikilo. E iai ia kangaka ia i kua fia me. O le kaunga ia fia me faise mea. Ele o comfortable e fia me. O le ala fo langa wha le kong. O le kulanga la ngā le kau kikilo ele se sengo kai ngai. Mar kai ngā la auri. O le kai ngā o good example ale ngā whai ai baalele. yes. Fai nga ka, wa fia ka kou, wa fai menge o waalele me whapenga, ele fai ka ko fai ni charters ke kele whapenge. Ale fai la auri nga fai. Or koe nga ability nga ala auri. E fai konga fai so se mea lava. Angala ngin whale kongu mei o whakoanga ma mei o selselenga mei fai nge. O kon whale kongo ka ko wa.
e fa le kongo ka ko va le lava le manpower e fa ia e fa ko anga ki o le mai ka ka fa foi ka ko wa e sa o ma se o le mai ka ka ngalo nga fonga fa vai kai mi e ngai o ka lava nga sa ku e a inga ma le kumbalo e fengo o mengi fa ko anga masalo ko ka pa ye ka ye ko a ka malo si o sa fa ia nga foi vai nga ia o le kulanga nga e inga o ke kilo via o kakau ia kakau o kako kilo le foi o mo fai le mangolo kia le fast ia o mo o le mafai e ona tatou o kako mangingo mamala malama i le kele o mea i e kukupu awai tantonu mai na yele taimi na vai fonga va au tu la epa ma fontoi ia kele a kako iloa kele nei ma se mea ngai loa makua i kangu mau fiufi anga le vevesia o fai kaua ku mantua o to mana tua ile le fai kaunga le sauno John Papali o ta u foi le uso Papali John ina o te tele fo i vesinga matulanga fa pena lenga o ye saunga lenga kali ia Papali io anga o le i le mea nga o ye kili fonkoi kulo Ola le winga ola te tala wa o mea ola e public i lunga ma. Kele o mea whaapenge. Ele whaape o whako a kupule o ngi wao ngi fonga wa awai. Ai whaafitai. O le accountabilities ma le transparent. Le a mai lunga. Le wa mai lunga. Le tupu le taimi nei. Mo tau sirafia mo makoiloa. O lea foi. E open e le o iai se whaasasa mai o se lima u a mea. E kao fia iro mako ukarangoi mea. E te sirafia oi. Anga kupu mea ia o lai pare mia kuila epa. Anga o ke whai aku ala ukala. A o ule radio sa mobo uta ua le vaenga le. Taisi lai mori mau sa vea e mori mau fo le pulenga. Le taimia ua amadaina vevela le mau atu masa vea le tano ava. I le kule inga o le leko e whakukua inga o le pare mia kuila epa. Ma mea uma. Na iaila na whawhewhenga au mai. Na iaila na whawhewhenga o mai ai i. Ile pulenga tu lo le sunga fa inga ma ya ila nga kala nga fai mai lunga o fatal no nga ma po o fusia o le tele na fatal no le nga o ya nga fa kanga kula e pa manga fa karanga kaiko teito kalo fai se o so ya teito iyo e nga ya ila kala nga fai mai le woli nga le o va ai le wala ma fai ai on so te ya do ni usila vai ka fa Kau whawhewhe mai e ka maloa. E awane i toi tau te tala mai mea ia ma. Lea la ua kupure kai mirengai. O iai se vaenga e le ai fo i se whapea o wheso o kai mai se la auli ma whaasa mai ka koupe karusanga mai. Whaamore mole awane. Ale whai am kako whaasanga i oide. Le fo ina ta whaasoa na fi le legal team. Pe ai se ale mea ua tau no fua i masilo wai. O lai a mai le whaatanganga ma o te whai atu fo. E pau fo i leo le pale mianga ki whaakanganga le freedom. E koe sa waire mea ka ore marusi anga lea tātou te pepese ai. O le pillars lo na wha le nei, o le fourth estate le nei o whai ngā malo. O le media. Ngā pauanga o le pale mia. E pale mai. E ngake mala malama ma respectinga. Sila le tau whala le fofola media i Samoa. O iai ea se kaimi o kou ako i kukuri o kou e la auri mwhaasa ai pai malawhai. Ai sa kupu mua i a kurepa. E sa laukala. Sa kupu observa nga kukuri o kou. Nga whaasa o kou isi press conference. Na tau o atu le whailo inga le na whai a whenga. Le la tau brooch o le afo le mele nga o whailo i le HRPP. Nga whaasa le observa mai nga. A o le ngu o le observa. Tau ke mangkua. O le la au te whai atu. Ma whaaso atu. These are the facts. These are the issues that needs to be discussed. Ma kere o whaaleanga ngā ku pai malawhai. Ai a whai foi kou ke whaafonga mai o lai ka ua kuai ngoa o e ngā vea i o ia ka. Sa oi le kana le siro o makua. Ki alo makua ka vale fou. Ai whero ai marisi whawhinge whamarwhinge. Vi ia le ali i rau ka vale fou. Nga maa vava lo makua whamai. Ya o ya avi. La Pelo maka. Le maka nga failo lo ngora la pelo ho.
o whaalongo koe kofia foi oe ke kai ia le paki. Ke ni whaalongo koe oe makua e sankarianga me. O winga ia e whaamatala le me tau o le tangata wai ai le whaatutuanga. O se tangata wa matua lana tofa e malama lama i whainga whaapolo kiki le lei ma le wholonga me o atunu u e le whaima pepawa. Ngo whaalongo le i kofi ingo oe. Nga ngai lakua kofi oe kai whonkoe sui kai su e mengis kofi nga au maku o rua. Lai mo rega whenga me whapenga. Awa foi e lau tala lava lea manufui e whaipea lava pea. Se lo ngai ku i fora o kingo re ko ngā maumale ele. Whaako a mawhai ngā maua sesi e kai ia le vaenga whaupwhai. A le hero pipi e pulea ia te tau. E le ai maseisi a e mawhai o na whaia re meru te whaia. Whaas furu tu sanga manufui e le se mea whai ngofi e. Oi la ia ka mai ki au la lango e mai e o mai mana na te tai au nofo. E le ai se mea whape tupu a o iai le malosi mo uola i whonga ele songi sesi staita. Ele kauru ia o e loa au po whonkoe o kaunga sui ma se mea whapenga wale si kaimi. Pe waka wale makua isi kaimi. Le ai se lui. A whai o le awali ia ma whai o tala i tua i o kua. O kua e le se mele lei kua. Ai a mongi o mai o luma. Ai o le awali fo ia e le ia i sesi o sau ia te wa a fi whama vai wa i loa me whai whama vai. Pe umma e ana o ma uam whonkoe mare maka mai kiki whawari le puesi lea e ngā mako wa lava. E ke le i maua se kala le fai ka wofong koe ma puesi ngai o le paki e fia me. E le talia ina. Ia la alu o la kau la masalo mia i le vea le mele o e ko kiki. O se mea whawari valea. Alongo winga au mga ole mawaru do yo. A nofo pe i tali nai manuia. A tonu e maua au wale o te iei nicho fiola. O e la le inga sefe kanka le. O e la inga sefe le puesi lea. Manufui. O mea i e fai. Manufui. O le mafuanga na o fai ngoai mea le tamalea o mea o le tatangi le puesi. Awa fo Johanna me fai e mangeso. E mangeso ai o valua ai i. Mangeso solo me fai le tamalea. O lo fa lava, mana tua fo ina iai le mea ele luafe watangalo ya una afia mai ai le ngoa i ofo ile valele. Ya. O la langa ke malama lelei. Ile na vatua le fa maluai. Ina ua tō timunga i le taimi. E ke le fefe ke ua maua i al puesi, kuwai ma puesi menge ia oe. O umana fai le mātou tala mawhime. Na o fai ia whime awa ne ngalo le tātou Harmony Agreement. O mea nei e leo ni mea e so na whaia. O tūlai la fia me e ui o loo sori tūlai whono lana nofo ai e iai mea la walunga e mo mea ona whai. E whai ngei forensic audit le whai ngei. Lala uloa, e maua fia mea. O le mele leo ke fia ai si o wakali i lea e mei ska kupe. Ma le tuar tamale nei na luai o ia lauli ona o fia tu. O le kama ia e moanga longa loko. O le foi lau ke ngofo lava mo vava ai. La ko le vanga ngalua ia u le tali lea. E malama lai me fai. I loa fo i o le mea e kau
mangi e aku ai mavai e a or kai sili e lo a fo ala le kama le meka ka ngo fai o makua fo inga ia wai lo le me te unu fai o lea o kei loa kai kele nga me ki o roa le o kei loa e ke o la ver su suenga le forensic ore ala sa wai ki ke ese mo le mele wa o mo nga e le ke kai mo oi ku se ke mo oi ke le ke kai e mo oi e fingata on toe fo ine mea i le na fai mea e ke fai kau ere kusa pai iari o mana malama ea oe tau fai ma olo o langa le lotu o te vai ele pa ulo fusiua ai e ke mana malama le upule na e pule le io e ana mea i le na fai e pule fai ipu langa ipu ia a loto fo ila le fai ipu o mea noti le ipu noti e nguki ai longa fi ai nguki ese ele nguki mai ai lumo le fai ipu ta tu malolonga ka go malolonga foi mai fa unta por kala ya fataro fatu le ingoa ya o lo to fanga ese on semo ngalua nei le hot constructors as a supervisor ngalwenga o lo fai nei fatina nei ya o le tele lava mato ngalwenga fanga ina sima lo mato fanga ina le sima le o le Golden Bay mato ngalwenga tele po mato krokete pe o le retaining wall tele le e vaisingano ya o ala lo papa ya o le awala mai manifa the four lanes e pa ia tua o imsaina i vaitele ya fanga ina i mato footpaths ya o driveways ya o speed humps ya mese foi ia fa vai o mota ya mese foi fa vai o warehouse te tele ya o mato te fanga ina te bro wa dile o lua super family tu te le tu la no so va ver usko inga le o mi hiru fa kar nga di so fa ko fa so ka ka o bisa so sorry o bisa e banga o ya bila le ulu e banga la le ulu fa ya na o vai tu le talia se o kanga ka vo e se creative o kanga ka o vai ku kanga ka ye la ke fa ye me ngai i de bili mari ya ai te lo la tala e fa tala fonga ai mau ki ngoa ala ku e me mo ya o ke lo ngo wale ke lo pengo me fa kasi wale fa mai pa ni le ngo me fa kasi mo lo ma wei inge il balanga ngo mai e to tele e fo i na no vai tu ngona fo malanga mai e ka maro Raymonds ya ba o le lo ke ro po inge po fianga malanga ye le fo ngai ba la sima e mo le fai pure feri le bele ye ke le la ia se tawa tu nei fa silanga ma fa manu yanga le se soifua a tonga le lua se fulu ma le tasi o le atali ia Joe Philip Junior Mayava e vivi atu lo loto ile li i san ona o le aso le nei se fulu limo a perila ua a toa ia ilo lua se fulu ma le tasi tausanga upora tusi awana i mita le tangata poto ilona poto awa fo ina mita le tangata malosi ilona malosi a ia mita ona o le suafa o le li san ia fa mo le tua yo wala uma ona e maua lea o fa manu yanga e tere e ui de tatou vala ona o ngā luenga ai e le o tu la foina o e le tua ma tou te alo lofa tele mo o e san fa sili ai lo fa anga o lo o momoli atu i si outi na pele le li o ainga aloina tautai i fale asi happy 21st birthday son momoli atu ai ma manu yanga ma ya asiata ma le ataua ma le porokalame o le tauta ya e ma le tautua le Blue TV mo o le atali i Joe Philip Junior Mayava amu ia fo i oe ia e te maua le loto ia o siau tina me se fo fa manu yanga ma yo ainga ia o le sili o mea uma o lo wola mata i le tua ia sanga turu ini si tausanga e fa popo le soifua o ata leni o anga va o me alofa le tua te tala ma fa lo tele te tautua i molo na fina ngalo ia o lo fanga na mai tato programa tot ia mo oi ia ile atonga lo lusu mata tausanga ole ai le vakol fasi siranga le e pe ya no va lo va ia tunga o le so soifua e songa la aulia le mali to ali o mo ngafi o de nafi
es whanga whakasi ma ko inga le ngalak ni paf. O misa. O yo. Kule po. O ya sa wa sa ro kwa la kule. Ya. Family atule. Sa ro kwa. As fanga fo kure panga. So mai por kasi ya koi. Okay. Ya afa pe olea. Avatu ma family yanga pe no fai atu. Ele ai ave ese i tu langa yo felau to inga mana me ma o issues ye tau tano ai avatu family yanga i lungo programe. Family yalo was soifua lau sunga le au le mali toa. Ia whaftai i lau tautua ma lau soifua tautua. Ia be se fo i o fita i tunga ma mea o lo o tau man. Fitau i fo i ma lau tia i puava le nei taimi. Ia whafitau li ma vanga uma i o lo i tau wa i masani ai. Whamuri e tele le atoanga o lo rusu maritasi. Ia le na. Ka penga me maseakari i o mako ingali i umaru i le whamangu yanga. O le atale a wa mailunga dato porklame happy belated birthday pe fa pe ole sona nafi. Ya ila sunga ile la auli ale mali e toa asiata politiu a toa tupua yuli na nai anai lupe matasila Fui mo. a fionga le ngaftasi fui mono fa mo tau loa lavea o haisi suafa. Ya mane manisio suafa wale maua o lo pale matiu wai lau sunga i le teitai. O le vaenga whaupufai o le na e alanga i le vau. Ina suia le teitainga. Ina ia au maile file mu ma maile wha maoni o le tua e toi pale ai le atunu e whawai le tua. Ia manu ia tele lo waso soifua. Ia whaaftai fo i le whale tua. Ila na fo i tua lalo. Ia me se fo i o le fautua. Ia ua mafua i o na malosi le loto e tautua. Ia le atunu ua me se o le finangalo le tua. Manu ia lo waso soifua. Ia o lo whaangana mai a sia tabali a taua mari tātou programe o le tauta iai. A whapea fo i la e sa o le aso soifua. Ia wa for ko inga luonga as whangau. Okay. Ke mala le ses whangau pavelo ngas whangau mo ile. E moi. Ko rua parauli. A le ses whangau me pelo. O ia la taola ilo nas whanau mo i pea whapea e. Ia pea whapea moni. O uia lute. Manu ia la soifua o le taitai o le tua ngai. Lo sunga le tuila epa, lupe soli ai, naioti, ai ongo fot ko inga. Ia ai ono, la foi fatia lofa au elua. Ia manisi o suafa tulo ua le maua. Ia, whamanuele tua ilo waso soifua. O whamanuianga i vatu ia maua ma lei ataua. Ma le tātou porkalame o le tauta iai. Ia ele tu ua i lalo lau tautua. Ele mawhai fo i ona nadia i fatu wala vai. Ia le tele ma le taimi o le tautua. Tu i le tua inisi o vaenga lana whamasinonga. Me se fo i o tau awa mea ino porkiki au le nei afi afi. Whamanu i atu lo waso soifua te talo i le tua. Ia fatu mawina pea lo soifua ma whaupopo nisi tausanga tautua ai. Ia awa o bufai o malo. Ia me se fo le ngai ngole malo tu so fenga ia i matiu tele nei vai tau so ifanga Batsu kas kausang. malu su matasi Kau ngai malolo. ua te tau vatu ma fautuanga Fa ko ngai au kau ngai le malolo. tu lalo le tatu por kalame tu le epa se il matila awa le tautua enjoy isi tau sanga o lo te toe ma le whanau ia ma tapu ai fai vo nisi fo yo e ia o lo o so lava ia i tulanga au o tou na moi malai tulanga o porkiki tonu le tino Kulpa ki a fonkoe, ke le kausanga o mga training ai fonkoe mal ko vai ngai. Kau venga e ke lor kanga kau ke loa ku sa o ia ka ingol i pipi o sula po singivo. o tele yo ina ya u le se te inga tu loa. Do you know why? Ele se tangata outspoken fo ilele tulanga o tau mo mai. Yesula. Le ia fonkoi. Oi ia. A waya fontoi le se sengo fontoi mfia me. E mo mia ngi kanga fo ilele live. You know what I mean? Active.
ele mo mien kanga kai Sekali whawhamsinga. mai ngofo ia fa pepe I lava fa pepe you know le wingo la utala ele mo mia e mo mia o kai mangkua ele o kau farkingo fo ile o kai la ele skaka ngungu e tautala e ele me alo fa le tua e sau luma kau kala makat le ala fo nga le kau sau wai fa pe ngali mongi ai le la mo me ko ngale ka o fa kamikiki E kaukala e... Ele e mo sume palo. Mas pasipal kaukala. Sume palo tangi. Ai ele o mau e fongo koe ngi criterias. E a kia u ke kilo e veo skai kai. Ia. E manga ia me e fasu kai kai. O tangata lau te vava ai o pe a fai o kanga o HRPP. Ia. O le si e ui le kako ai la ia kanga kai kau kakala e mawhainga o mai e kari fesidi ke lo kaimi matulanga wa pena. Ia o la ule nā motunga afa tatou toi fo i mai whaasisilanga. Tā ua whaasisilanga lea mo tatou sini au sitalia. Toi whaasa o atu le tatou waso mana iniso whaasisilanga. Whaamore whaamana tu atu le tatou forutanga le tatou whaasit a inga e whaia i le aso sanei o le Easter Sunday. Mo e lo fia le stala su mai malo ID malo passport photo e faatino ai lo le stala fa mole a faio e mo mia se tusi lulu o le sailinga o le amio tonu e maua fo i le tatou fonotanga e mo o mia le tatou au wai uma i le tā o le fa le ala o tu mai luma le taimi o le feilo inga o le fa e amatalia ai le tatou fonotanga fa mole la e mai le tatou lanu mumu e pule lava oe i lo la e ia mumu Fa Sydney ainga meetings ia na utu na tuilalo le tatou address o le Pefia Hall tasi o 5 Lindsay Street Campbelltown New South Wales ta le fa nga i le valu le fiafi ma le fa lo lava a fionga i le tai fono suluape Nico suluape ia ma le numera le na o le ofa tasi fa fitu tasi ono fa tasi iva o le si fa sisi la ka tau le nei mo le fonotanga o luai au fianga po le tau o fianga e wha mausali ai le matawhale le ainga o le fasti Hawaii. O le a whaia le feilo inga i le tā o le ono i le a fiafi o le aso lulu. Aso lulu le aso le nei lono winga o lea e aso ngafua o tau nei ai o le aso lulu wha mole. O le nofonga i whaiai e whakasa Mililani Hall iwa wha to 021 Mahau Place, Mililani, Hawaii. Whamolmole whaafitai sunga le toia ina, o le sunga le whaafiaga te tai tina Itali, ngafa, whaifi au toia ina, sunga le toia ina, ngā te lea o le toia ina malolo, Iosia e vile, ia po o le whitalainga, ia tui vai singano hare. Ia mo nisi o whaamatalanga mo o to umalava i Hawaii tā ua tele le tauwhelo inga le nei. Ina ia wha mausali ai ia le tūlanga o le matawhale ia whai le tau le stala me tūlanga wha pena whailo ia fo ina ma le whionga ia vui malanga mai Samoa ia o le tauna o le tātou whelo inga ono o le ua utoi fo i mai ia e pei o aso wha tūlanga i le tauna utoi fo i mai ai ia ai ona i wha asisilanga le nā tāua lava ia o wataunu umai le tātou O le tatou whasisilanga mo le whasapora sa mātou lawai au kilani o le aso sā fo i le nei wha mole. Aso sā le tā o le 5 misa wha mole tuesu e me le tatou whasisilanga mātou i au kilani. A tātou wai ni usila au kilani o tātou whailo inga fo i le fast supporters ma le tātou matawhale e whaia i le afiafi o le aso sā nei i le nofuanga masani le oats i o tau. Le la toe au mai lunga le sunga ia misa fa mole. Asi toe tau sa ili mai tātou whasisilanga lava nei. Ia ona o le tele o nisi o whasisilanga. Ia o nisi sa umare weekend te nei. Mo mori wha maloma le wha te tele tau o mai le whionga ia pesetae ia feta matalasi. Ia ma le la tau fo i maftanga i Wellingtone. Mai tau watu sa mafuta i ma le tofa ia li o wha tau malama. Ia malo Wellingkonge. Ia se kai me foi makafa wa ku mari atau tatu weva o lesika ko fongo ia matalasi tau no mawa tu tatu fono fatasi tatu weva ila lo Wellington ai fa te ya tu tatu matafale
po o le vaenga i Wellington tu sa foi o le tau lango ia i le whaamoe sa whaatala ula tuai le tai e maua tu loa tu e mo mai loli tātou whaamore mo tātou i Aukilani ia o na toi au watu leo le tātou whaasisilanga le sa tau au mai e le tō wha ia te vanga o ia o le whailo tusi mo tātou ia i le nevanga o fiafi o le isi vai o kau mo warakala ia ia le kama i whawhatala no mo o le vaso le nei ok si fatia mo tuale tātou whaasisilanga leo toi mo mai mo tātou le fast ainga Aukilani whaasisila tu ia o le tātou whelo inga e whaia i lea so luas furu o le tāle wha lea fiafi o le sanei ia e toi wha aua weli tātou restala ia e maisio le wha maupopoina o tātou tusi lulu no winga e te fio tu nai ma wali tusi wha maupopo tātou tusi lulu au kako iai le vaenga lea o lea lava iai tātou tusi lulu i le tātou ofisa wha mole mauar kako kusi lulu toru se lau fitu lima le tau o le tusi lulu o le papa kiu fo ile la fai le vai aso fou not this weekend a le tātou ofisa o le avatu ai fo i tātou tusi lulu ele to tele e fata winai tusi lulu so meli mai fa mole o lo maua le tātou tusi lulu e mo o mea lava manu ele i o mai pe fio mai le fionga ia pule o lo fa solo mai lana malanga i Ausitalia e fai umai nei ni usila ma tau a aolo iai ia tūlanga fo i o ulu tusi o le tātou wha moe etu ia o elau pepo le tusi o wale se a e whaafafonga mai fo i le deia fiafi a o le sa e fio mai wha kaura kusinga e sau avel tusi ele i te tongia wha mole lava e te talo atu ua te tauna e toe fio mai e te tongi ia ma wha amautu le tusi ele i lopo o e ngā la alaki ai le mafai langa o le mau te tusi na i sa e pikia le tusi ai le i te tongia fa mole ia ngai ko ke lo o fa sala lau le mele wa mafai anga fa sala lau tu i lo sua fa ke sa u mai wa le fa mau i a le te talo atu malanga mau la lo a e ready roa wa te tauna te tongi mai hele i umar masina le nei fa mole kai mo ofisa taimo le tātou ofisa e te su mai le vāo se fulu le tai au anga i le tolu please between 10 a.m. and 3 p.m. e pasi aku roi kua mare kolu le fiafi wha mole saule siaso le anga o le kaimiringa ua loka i le tātou whaitoto ai lalo ai whata pena le tātou porkalame ma le nganga wha alo ora lau kala le ngoko whai atu e yei whawhatala no maua wha mai o le ua ngei ua koe fo i mai ka whai porkalame fo i lea le sa i ngei fo i sola i Auskaria ai wha mai whawhakala o le ua i ngei ai pe ia sau e kau au le wha uma siang kau mo whainga lea e le whai a koi kanga kai le o ia se loia ia puro kura ke wha koi na ila tangata na wha mai a tia o se mori bau wha tua ina ua o le ua koe fo i mai ngi usila e sau e kau au le wha mai anga yang kau mo whainga ia o ke le loa po ua te tongi tu pe tangata ia na ia e mo ko me le ponge o fa tala na ele tu sa ili po wa pe fa ma ni le fa metalanga le nga ile o ngar sola ma inge yo le ko ngia ku pe yanga o to na ve ia ina ma me pe fo nei ai a fa pe fo ma tala le no mana da no mana ta wa tu lunga le nga ka fo ngai lo e ka nga ka yanga o wai inge tau na to lo pe a fa ye mo il fa tala le fo to fo i mai ni ioi kai mi ole lo ko su ko kupea lai na o tatu e le ka kau o nga fa sao inga ka nga ka fa pengei le nga e fia kala ngoa mai le fa maongi ma fia kala ngoa fo mai e kurva ai wat taulana la tala na le no fa ya tu fa lo te o le so nga se si ai e le ma fai o nga alo ka nga ka ngei mai le o e kulingi o la ko fa salanga pe a fa pe e fa maongia sa yengi la ko me fa pe fa ngi usila o kene i moki ngoa a ngo kikiro ko mengi po nga fie po se me nga po fa pe le fa ya kungelang po kalama ia ele moki ngoa ele sa o kilangi ele ola la tala le ko ngei le nga makua ele lo po ola lo taniren po fese mele no fo ai
ai ole mea na ole te tau va se i te lo tu lava te lo foi pena anga ka kaunga a fa pe nga so sola i Australia ai le i ko ngia ku pe ma mea na matua ai le a fu tangata foi lo foi ka ko e po fia ke sola e era kai me ko mo vai ya ai ole vaenga na wuto ma wa to le la sau nge sau fa a ole mea la ma di a ka fa uma ngai la mele ai di poki se sere ko ngia me ia nga e fa ma kai fa ka ngai nga fa uma la nga ka mo fa nga fa roya yo la elo ye ko la fo lo ye le ka sa fa se me fa pela e ku ya o fa ka la barka ka la ko via a pe se fo le uso la nga fo ya background fa me mali me fa pela e vai sa wa so ka pisa skai fa finge vo ile yang me mali nga fa me mali ma ke le fo kai mi nga fa brownie o lo fa no nga o lo fa no nga to be honestly at one mo mai fa tala wa fia ya malona ai nga ya ai nga ka fa ya ku ngai me fa pia ya talo fai ya ai na fa o le we le ni usila ya maso ko kilo fo yang pokala menga fai merka ko pokala po yai sina vano se vai nga fo ilo tau fa leanga pinge mangule wai a fa fonga mai sa uni malta to li ko team ole mo tala ole wai nei wai tasile tangata tailo no poloka nga lava mo ule to fia ai senso lo mai tangata ana tala leanga o uma nei misinformation je ofo ya sa uni e pe ya fo i kala ka nga fai mai ya se to tato tilo wa foi fa tu tamita mia e mawa e mawa si fide si kai a fa pera le wai nei si kau kilo ya ele le foi na a fa yo lana foi me se fa o lana fa lo ya ele lo po ye sa we lo ka fa pui e nei news ole vai nga mua sorry muli ole a fia file nei o a fia te tau va vala tu no su ye se fono ole o me le fa lo mai ya ma ko le fo me fo e fa ele pa keki fo ringo mai la o fongo pa keki le ka fa ka mai ba sa fa longa ku ke mo por ko lu fa ba ska lo fa pe o fi ngalo le fongo fa la yo la ka lo se fongo fa ko yes ai o le fa lo mai la o li langa press conference le nga fai o le fongo pa mengere ko ku ya me yo lo winga la o le fongo pa keki ya a kong fo poang si me ai pe fangi me pe le ai ale ka expecting e ka ngi me ko por fongo e ke le me ka ko por fongo a me se fongo pa keki e le ma fai o ma fai se fongo pa keki ale fa le kongo le ngo fo inga ele ma fai mai o te leilo foi po le alto inga fa pasie pa ke mai tulo teilo foi ele te tau foi ia te na va tu fa pe ai longa te tau ona io ia i le fast party wa pe no foi atu a fa wa ya le o fa pe ngai e fa pe mai ala pasia me ala ona te le ya le o le fisilingi o ia me ke le yo a wala nga ele make sense o le foi tau fa pe e fai mo le atunu wa mala foi le atunu o mana na o le atunu e to ia fe finga palot o te le lo foi po le ale me o fa finga ta ina to e ko le o fe finga palot tam tu no pena ai fa taila wa o te longo na ya wi ele kai pasia se kalo se kupi ele ka nga pasia ai ole o fa fi ka o ke le lava le kula mai ole funga me ole se furu fa le ko kongole wa lo se furu di male kongole fenga malo po fea se kali al fam singonga ile fa kula fongo ingo la ko konga ale nga kanga o se kali ale al fam singonga il fa bai ile nga ba onga ye se fenga malo minority fa pe o me nga ka wa kele o vol fa se inga ko ngulanga ngo fa ngo nga ka pasia mai le me foi se causo un po malang fa sa longa fa pe o minority government se ko puso ko pu eskalia ko pungusila
si sa wala fa mkala me professeur vai kami ko por mele ngusila ma Australia wa ko nga me fa penge e fa senga ila ko ia ni mong ia la e ka fa sala ia lo uso lo uso sa wala ka umai po fea le kaimi nga ko pas me fa penge ngusila ma Australia fo pako mai le ka nga sa ngo fa penga mai fa senga la ko fa pe mo kupuso mo kupu ngusila o kupu Australia e mo quase se a singi lo fingalo ele kupu mo o le minority government le fai fieme wa o se pa ki piko si ka no so forne me la kinga ka ringa fa ka ngo vai vola ia e se furu fa e se furu lima fieme lo se furu lauri e se furu balu ia ele cha pipi ele o fo minga e fieme se minority government e a fia ele lo se furu pole e cha pipi nga la ko lava ele kupu fa ka se menga ele kupu fa ka ai ole me vale a fa pe ile fingo kala fo le pe falling mai wo mo kwa a ngoa lava ma kingoa i lau sa ngoanga mo kupu mo me fa pengi sa uru ngora pokara mai mai takwa kakara ngope mo la karanga ia o te lo ye wa te io ia puleale tanga tai yana le puleanga alo wingo la tala sa o la sa noanga o le te faiatu o laisa ngalu fa tasi masitasi o tula fono le wa ve maloia sa te le se vaenga na te tala ia ia na fu tamali ia ula ia waka kaunga mala malama muri ka ai ese fo ia iste mi te vai toi pi toi tau fanga mai challenge le to mai le sunga le loia ia ona ofo ia le loto manatu langa isa o lau saunoanga ele se lau saunoanga o ana fea na tupu ai le na tu ma fa kangai ku sa a fa e mai sa wanga le fa vai fa pia ku so le wa ngofo ma fa kanga ngi usila ma ka u ka siksengi ngi usila e hele kai mi nga minority ai nga pule fa a mi nga ngi usila ai ma se me fa pena na tu ole ele se fa se ka kong ye ai morko kele le chapipi o fa mo se di nga ai le fa nga ngo se fa pungo fa penge e fa se nga yo la komanga ele se me nga ka fa ka kongi o ka nga se nga fa penge o le me mali e la uva ia tu le mele ua tu le mai o tangata o le tutu mau e le sailinga o le wha maungi wa akako kalangoa i le fast party wa kako kalangoa i le paki o le ngau le whainga o le wha maungi HRPP o le koe ngau e o mai e pule sa o loko i kupe ale akungu makawhiri sa ungoa e koe manguia inga i kangakai i la kouia nga ingu ma manguia i kaimo o kura i kuila epa ka manga le makua koe ngau a moku pa falawa a o le sila va e nga le ala pe ke vai aku wala vea mai ai markaka le ke kau sa ungoa i aile i ataua o le au fa ale maukong o le au wavavae ese mai wavavae ese inga mai i le paki o lae ka oko lava makuri maka ngau le wha moenga lava o le whai o le amio kongu a ua vavai ese mai wa le langu moanga le langu momu a ua pule wa o le mea ngā o le mea tonu ana o te taua ia i la tauia le ua finally wa follow through onga o sookanga ia fia me sookanga ia olo sookanga ia le aki nguu o whai ngā uo ma whanga ma me whapea o kangakanga o ke whailonganga wa e pule ua e pule e ke le ku mau le fa maungi a e ia yar kaimi e ke koe ko through ai le melea e re kaimi ke koe ka e fa pe mai sa o le asia tamni ato sa le o ke le nga foi vai si ko finge foi loia mal professor foi le masangi fa nga o ke le lope ko sa nga si nga kamai kai foi lunga pokarama e pokarama o makmakai o la lava ka risa o lava ka mai kai ale lava ka mi milo lava ka usole ya ke ola ia morka ka mai morka ka poko e fenga e fa mo lo ngai se me ka fa se o la lava ka mi milo lava ala lava ka fi wasi si ka mai kai e ka fa kong mai lava sa ala nga wala ku piko kas
Kusa lai manga o e kali mai ia si kamai kai profesa ile mea lai manga o ai musu e kali sa o profesa ile fesili e manga o e kali fa madie le mea lai manga o ai wangi kali anga i fesili waka ko vai ma fu mai ongo la fu pipi ile me mo ma fu anga oi lo foi kai mi ngai o le taimi o le sa ilinga testing tofo po o ai e ingu eko o ai e ingu fao o ai e ruaku maru ai wa muli le me ile ila ma le fe ila me nga le ku por kai mi tu sa o la o la lengo le narrative le o vali le vai nga ia ai wo o mai tala o le narrative le vali e fia me malanga minority le fo wa kari kongu uma ia i mariko ai valia le nga fa ro ko lua o la pe wa believe o le narrative le ua uma nga finalize morianga leo ya la audi e kioti le atawa mar fa fonga le tunu o le meranga le fa pera vanga ya onga ua koko ele lo makua le ale faku le mai ia faia se fai unga mai ia saungo ia e kioti ele sao la audi kulou wa ale sao la audi boki ako marko luas furu le ele sao yonga morianga ia leala lea e kakalo makakalo lea ngai mawhai e kakalo o ngā ngausia amo o re polonga ma ngausia mea o kaupuripulenga leanga le whidi ai musu i whaamasingo ma a whai fo i lau kala lea e iai se whaamasingo ua lua ngia fo i le ngai mea e iai are me kupu ia ke oe kulo e o aku se aso le a ele ke ua e fio sick o le hana mei e au mai e whaavangoa e le atua le ka ngaka lai ngake na ngonga inga lo nganga e whaiar mea mongi o le mea ngā le kupu o le ala ngā sila po lea ai vai ngai po lea le alofa o ko aiva lea i ala auli wa akara ngoi kua ke vai o ele ka wilo o whainga o kala o fia mele e whai sao po lea le lako walo lofa i fea e le mawhailanga i fefefe o le ara fefefe o la ua umanga ka fale le lei mawhai i aire kala le o ngofo le power e kouke o i o I got the power o le mea o ke whaku ia longo e whai e longo o le mea o ke whaku ia whaualo e whai whaualo a whai kwa i leo ia make sure e kioti la auli e kioti a so e umamai whai you know what to do what it takes e kupu mele e makua sulua ma le ulu a lele wo o i aka i nga whai ele arrest le wakiliki wa le fosi moko vai leo boiai wo fa ami le kusi mai pena sa le HRPP ami wo fa amerikeli wo o pe au mai le marshal fo ngal US marshal au mai o skating ale fa le kemi sam ai mai sia ila ko le lungal le fa kong o le la ko tactic nga le o fa kemi mo io la nga le ke va ye mo le mawor kamalo samuel ole kalanga e o a fa lo ke fa ya ko o a I fa urulunga ko kongo makanga ruenga o pui ole o ka uliki mai fa makalanga ma fa pe mai e lo fa ya la aulilanga ole o ka o mai samuel e fa fa nga nga makarango o se fa fa nga ma tu itu le ambio ton ai nga yesa wo mai ya ke o se kasi o so nga fa le lunch fa pe mai nga kala se kangaka se fa ipule mai samo ai le ka ua mai ke auringo ai pingo ka vala e ale o se fai pule o le minority o se fai pule le HRPP le anga e a fua mai fa makalanga fa mai sa kala se kasi o fai pule fai mai ua koe ka u mai sam le kala de ua toe ta u la vai samuel fau nga makau pule nga recently I think it was last week before Malangai Hawaii. Kau pulenga lo Fa mai ko ka wa mai ko sui umar mo mau Samuel leo. Wa ko ka o Samuel. O fe pulea I o la auli. Sa faia. Mana tu o failo sunga fa fenga. Mana tu fo ele fo le na mea.
ele fo o le moli mau ko nga lenga ko ka e Samuelu nga I le hearing mulia lenga fa kala Samuelu nga fa asaingi ya u I se moli mau kuskusia o ke le faia nga le power kala leo saingi moli mau la le moli mau la wa fo mangkua ele o kusia Samuelu le u kusi o mai runga o le mele manga nga o ai ka ia le manga nga o fa kioti la audi le la ua kusi o mai lunga le ngai mea fa pe o le faufaunga manga mea ngo fa ya le o la utu ala lo kanga ka o le atua se fa fia ngai ma fa soa e kakau o nga silia ku o nga e langonga le mesa ngai lo fa makalanga e fi so wa inga ma au mai e fo ile siali isa leo ngi usila ke lo la fa ila nga fa le su e po anga mea la fa kai mingi e sa fo ila nga kalangoa e kala ngoa mai lunga o nga mafaufaunga fasu e sue. O lau foi kala lea. Ioi. E iai o kouko mai mo kou nga vaa. Ai ao oroi mea lea kua. E le malama iai po le aso failonga mga mea. E nga o le tangata e maka ui lea kua. Pau nga orkanga kanga ke langonga de sa o mea ia. Makulanga o mea oro kupu. O le wingala na lea leina fai atula utala. O I kongu a lea e ku mau e le fe mau wa I ko de la vea ko marko ai varea o nga fo yo le kala lea la ke fa longo iai o sa ngoa le oro o ngofor kofi palmia e le sao la auli le keisle o le upunga o mara masa sa longo menga man ko foi ka ko kirkiro ngele ya fieme e ros ka foi le sabali ma fai ma ka nga im fa ka ska always lava e ka fai fieme me fai kul e por kulis ka le fai se me langa moia le ven ka ngole la ma ka fa pe a se fieme o fe ali o ka dio nga me a se fieme e alu mi ska o le maru kom singo le o nga ali la nga lenga ngale ko nga ko me a fieme ai va colocar le wa la sconga in kenge na bili mai ska ka mai samo o ka ngi e support ke le fengo fa ko nga fa le ko fam kala ngi nga ia langa nga ka ngom ko ibale na bili mai fa pe mai ma aro ma ka fa pe mai nga la ku le sui pale mia ia ke ia e ka ngo ko sa so ngi fengol paki na fesili le ipo la paki amal paki foi nga fiame e kau fa ese fofuanga de ko ivalea le wa meme wa makali vole la le polo ele kalianga mai ole fas le lopo fe ave ai o le la ka foi se pa ki foi le ku ir ko ivalea a famela ka wela fa pe e marko limanga mai ole chapipi lo winga ko lima le chapipi malako se fulu lima le wo ia oi wala ngau sela e ka mala wo sei olomba ko ka mala marka lo sei olomba fanga ke ma la kingu ya lo ngo ko suko lo ngo suko lu male limo suban ya ole la ko pakinga le ka fai e falling maila ese le kulanga le la o ye penga kinga fai kula vai le fikau o le ati so la ko fa pe o me ka ko fai se me le mo la ku ka ko me bale ye fai la ka ko le la fa ma vai uia bala mala a le la ka wo la vai ka fai se pa ki e ka mo mongo ele iva le o nga le o ye le nga le ma fo mo le iva o ye le nga ma fo in ka ko le iva e ma rosi de me le wa fai a sisila na li e tau se i fatura la utana le vala lea. O le ngala ua preacher inga. Just by this conversation makau pulenga. That's good enough mo fonga fekalai. E kukuri ai. E ke le ame o kau kuri e. A voi la leu faku. Leanga o lou kau pule fai se va. A voi le mori maule fai atu le tala o ile na afia ai tu lou le o lo ve mo kone sula. A fe mata paru salue fa po. Malisi o to tele. Ela vea I maasiata sale I moa manisho I la tau sai li tūlanga lea. O I kongua lea o le kau pulenga. Ai nga whai loa a mai e whongwhekalai le lafo. O lea ua maua kala. O lea ua kau pule o ko whelpaki mea lea. Kukuri.
ke le ame ala le o mau o lava nga evidence ta o mai ai o angia nga fai nga pa ki fai lalo le kula fongo fai nga paroka e ke serving ale term le tu lo la pepe e fonga o sauni e fa makala e ke alu I serve lo term whether you like it or not paule me ke fai ke ese mai ai fa mavai le si vai nga ke ese mai ai woki ia markonu le finga wailua kuli kuli oi paua i o vaenga ke ese mai ale ai lo sa vaenga fa up fai pai Felicia ko fo ia le fai lo fai nga paroka ia pa ko karsi ia ale la wo mai ka puli it's more worse ai lo kai mo it's much worse io kai mo ma ka le fo den kar ngo fo la audi la ko ia ngala ku fa mai le ngala ba ko i vai o le fai nga lo fai nga plan ya ia o le matua tumule le fa le a foi lu te fai atu o kanga kangi anga ua kau fai mali lie fa kasiku la epa mafia me kusor kanga la fa finka ku la epa I'm telling you this le a tau ma fa fonga me sa mo anga ua ioe mamalie le ku la epa i tio ziela ke fai mafia me ele ke kanga kai nga wingor kula fongo they will do it through the power mongia moi anga ua malie kuila e by terms and conditions here le kau fai ile la merging le even though we fa sai lungo kula fongo fai nga paroka makula fongo ku maul moka me se vor fa vai ele ke ua masangi nga ngau fa vai ua masangi le solior kula fongo so they think they are above the law o mafaufonga nga ko lua le ai onga ele o mafai onga makanga fia me e koe ave le pale mia po le kia take prime minister e continue kula epa o ke lo patinga dio lele o come to terms o e ko mo mele to mauti noa wa fa la wa ivena nga offer fon fekala ele maria kula epa o e mo mai ele mo ko maro se me ele maria ai ka maroa longo winga e kasian bele mga kula epa fia be le lopo fa ye fa ma vai ale la kofia o le aur malo le lopo tioranga pa wal me o lo to ave le aur malo fa ye ya wa ma o nga saulo le aur ma do malo piki ya e fai ma ki take government ka ko alu ilo ike ma fia me e ukia wa she will never ever trust kulepa anga ke mara malama ki nga le nga kongi e fa fia kula e pa ilo pasi ele kai ya wa o le kai mi ko e pa ia ile e ko e pa ia ile lima o mea le ile pule ma le power e kolo they have the right e kolo e fainga paroka e ia ile pule le marosi anga e kolo ai e ke take prime minister e ave le fokua nga wa fokua le malo se ku fainga paroka se kau kiu mo meia o le mea la nga le kupu i e kasi ale fofo fa fika uri Samoa one solution only mo mia ka ko le ave ko ngo la uli mal fast sa e ala le fainga paroka kele mo mia ave ko ngo kanga kaia se iola pe sa o mea ia ka ko ke pisa kwa ola o fo ile ka o kingonga le ataua a o aku ko ngo le fast pati le palo kor ko sang fo makako nganu e inga ia sa fa ko kongu mafulu makilingi uma ngai me uma ai uma enga lima kausanga le ai ma se mea e fa maongia ma me uma kau ya la uri fa ma vai kau ai mo mai dalkal ia e kakau ma e makua i kakau fo i maongo mea i so se media including Blue TV o nga fa ko ese ile aku e kusa o kako o mea uma na fa lele pe afa pe uma el paya inga o le lua feru ongo ma fa solo ku le ile silima kausanga ai waku ko kongu le pale mia le kau ke manga ngao ma waku ko kongu lang ka penge ka ai waku fo ele ai ma se me faya ya esa ornga kala sa ole yes kako we me sa it's not the end of the world or kako long term nga fenga palo ka wale le ko mau pa bo fenga mau lava e o pa ke ki wo mau ho ale or kaliba bela vorngime or ko yaro fo kala review longa decision ben kala ka kala yeso fa sa o mele
ma be se ro o kali bave anga Kongua. o kali fe o lo ko lo bave o le abre corpo la Congo le minority mar ko po fer kula fongo banga peso kula fongo failing that wo le lo place me masui ko loia Yes, sui uma me uma. Sui ko loia o menga ka o kele sui loia ava e fonga e failanga langa review ma failanga fai unga lunga kula fongo le lenga ko le fa ka ko kalngo so ko ki ka lo ko kula fongo le fonga le kula fongo fenga paloka kasi fa lua fa ko kas fa furu fa ko o nga ka nga lu fonga le fa le la ka pe makilo fa ko ngua ai pe furinga mai ke le ka pe mu se fa longo I me e fa ya wa su ka o lai lo me fa ai le mo fa me la fa ko le skanga O lele. E mo sulanga fa pe mai ia la le fa tai la ufa aga le fa marka ka ya ele o fa o fa kuanga lele mo re mo fo lele ia or ka ko nga fa kele or ka ko sa fa kele inga ia accomplish le me kongule ka usa ilia ele le finga peso ese vi ingo or ka ya e peso ese vi ingo sa pe ole fainga o le me kongu a wa Samoa mal ma ko vai ku fa fo e fa la ma le anga me nga ka ko fai mo kauranga se iri se fa fo bave lava o le kalo le fongo por fongo foi le pakeki fa mo ka opule a wo fai so ku la fongo nga le pakeki wa ko ke foi pasil pakeki aba foi ku i mo ka la so ku la fongo e ka kawang mo so out le esel va ngale I lunga se polo inga fong fkalai po leo e avem ka opu ol fam singo inga ia ma se polo inga se o fong fkalai lo mele nga fa wa se lo yo mo lo mo la bongo fa sa I like that idea pele o se tala fea unga le toi sa ili ma toi review ta to loia to lo I like that le ngai o ke li ropo kau fa per ka po kau sa o le upu fa per tani lu tau vatua le a tau o compromise pele o sao le me le tuton ona o so tanga ma e compromise ai se plan ma me uma na ona vatu fa pena ele anga precious but o life mo ya precious le lumanga I orang kampangi ma le income ar kampangi ela ilanga luenga le fai ele kalfe ngai la ia le ve o ia maseloia a compromise sai langa yes langa luenga mo kampangi e sa ole le ia ala ngai ai ro fo ilo ia pe na fai tue o le sia I wish e kai kukusa uma ma fo fo ngare le wa e ser me ka o le justice ole justice ma le me ka ole Milton ole winning sorry ese le win ese le truth o isila pawal me nga wa ia malo o si fo ia intenta ia fai inga le ngongi deals me uma a fa ma ka le truth nga ole ami o ko nga o ngalai ese ai o mo proclame yes o tu ala lona o la tala foi le kakala loko le ku u le o le la tau te nau le mita upulea po le arka un ka le siro ia mai siro ia e kakala loko o tangata e tala le tua ai fai ngatale tatu le ka ko fulia ku lava ua le ai e mea la e mafu ai o nga ka fiofi se ku ala lo faltu la fono e mai nisi o loia ia o mai al programa le va fia fi fa te tele lo to taimi fa mangalo se manga o le to tamali i to e fa mana tu Hawaii e ai le to fono le fai na ona to e vatu la vol fa se silanga le ono le taimi mo Hawaii ia o le aso lulu le vai aso le nei ia o to aso lulu o to ta le ono e le address le utu na tuilunga e fa ka sa Mililani Hall I mahahu iva lua o lua tasi iva fa o lua tasi mahahu place Mililani Hawaii o I dai fai ai le feilo inga o e mai lango le vanga fa fai le fast o e fo e fia le sitala I lalo le beta fale Hawaii ia e o fo I tu langa o to finga mani vaenga fa pena this is your best time e te fio duai e soare pule ma pi pant
o le mafutanga amata po le matafale amata mo Hawaii ia ile tau le no le fia le aso lulu ia le ataua fa mai le tapur kalami wa fafkai o le ua mai fo isia ka o nga ngi kaini ia ai bakula fo ile nga fafkai ia la ko kun kai prepare ka po kalama ai me se Samoa i se ka ko pele o mo la bakala lo ko kukuia ia asia ka fo ma sia nga po kalama ka ka ia le nga Australia Amerika ma Hawaii so se vai nga lava ko ki fafkai o ngi ngalo ia vai ka ka ia o ngi ngalo o lo ma fa ka winga ko mengi fafkai ko mengi o fa mar si au fo nga ia ma o ma fi nga fo nga so e akiri nim ka o po waka ko po kala ma le aso yo la se o fo o sala ile ko fa fonga il ma fa so nge ya so ya fa maru wako ma ave i kai mauka ia nga fo se ma me o mako fo nge ya so ai a mai la ngole ko e ko mai ka ko ve fo ma ka yo ka fa so fo fa mi ngol fa nga las fa nga o si ka kama yo o nga mo le ko le nga o le la vai e fa so la fa lungo isus mo kulanga wale silafia e la kungu ala nganga ia ko fa mo yakule la sfanga fo ia kule pa ma laudi ia mangisi for ko kele o ko lo inko was fanga fo lingi aso mangafi ia mo ke ngai ma ya ma o ma fa so ma nganga fia fa ko mo fa mo ngi fo le fiafi ia ko fanga ma lo longa fo le po ia fa kasi le ko ia ko ia dia las fo le no fo lo ngalo fa mo so fo mo ia ma langi ma ia tato vila ila so tau pa tua tau le tonu tato tau te ia ila so tau tau le tonu ai ala so le malolo I think so ole Good Friday or Good Friday yes e malolo tato wanga le tau e malolo tato le so freely long weekend lava ia ma tu fo a so malolo e malolo fo ko Easter Monday fo le oh my god talo fai ia si o le ta proclamera scofi pe fali ma pe fa ngi kula ka fa si ku ai mali mai anai wai time na half me tapo time tapo time mali mai fu mo no tapo time o te sau la ve fa program pe su mai le atu e se longa ke trip kai la sa tau ta tonu fa se foi na Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.